масъалаи дигар ҳам гӯем ки дигар як навор дигар баъд аз камтар дастҳо холишидан тасмим гирифтем ки навор гирем. боз ҳам гӯем ки хуш омадем ба автостудиёи гуфтем ходими халқ гуфтиам гапо автомобилни студия дигар ҳамо фурсати мо дар ҳамиҷа мешава суҳбат кардан хубтар аст, тинчтар ҳаст, оромтар ҳаст. бигем ягон гудак чудак садо нест, худат танҳо. дигар ҷои қулай ҳам ҳаст барои ҳамон бештар дар ҳамон дохили бигем автостудио бигем ки наворома мегирам. хулас имрӯза навори мо бахшида ба бигем ки рӯзи мардҳо ки бигем тақдим мешава аввалан пешопеш ва кулли бигем ки мардҳора мардҳои сарзамина на ин ки номи мард дошта боша, марди ҳақиқӣ боша, марде ки эҳтиром ва эътибори худи мардонагии хича дониста боша ва сарбозони азиза, афсарони азиза ва полисҳои азиз ва гуногун сохторҳои қудратӣ ки мо дар ватан дорем, ҳамаи шуморо ба ин иди мардҳо ҳаст гӯем ки самими дил табрик гуфта барои шумо зиндагии хуши хуб, фарзандҳои солим, ба номус, ба инсоф ва хусусан дуои падару модар агар ки зинда боша, умри дарози падару модаротона ва ақлу инсофи одоби фарзандҳотона аз Парвардигор хоҳонам ва вафодории завҷатона яъне оилаотона аз худо барои шумо хоҳонам ба ҳамин муносибати ҳамин рӯз рӯзи мардҳо ҳар яктатона дигар Эмомалӣ ҳаст, Рустам ҳаст, дигар ҳар як ҳамон марди Тоҷикистон гуфта истодам. Дигар аки ном ба ном хусусан нагирем, аки номи ишу, номи дигаришу, номи фалониш. аммо наворҳои дидем якчандта сари дастакӣ масъалара масъалаи бигем ки як рӯзи минтақавӣ ё намедонам рӯзи дигар ва ғайра рӯзҳо тоб дода бигем ки мардума бозам тарафи якдигар бигем ки нафратхезон як нафратовар шахсан бигем ки навор мебинем гӯё ки ҷашн ба минтақа рабт дора, байрақ ба минтақа рабт дора, фалониш ба минтақа рабт дора ва дигара гӯем боз дигарҳо. Ман хусусан гарчанд агар ман мухолифа ҳам бошам, мухолифи сиёсати Эмомалӣ Раҳмон ҳастам, на ин ки мухолифи худи шахсияташ бошам. шахсияти ӯро ман намешиносам, шояд ягон динг девона аст ё одами солим аст, дигар ӯ барои мара фарқ надорад. ман мухолифи сиёсати ӯ инсон ҳастам ва дар сиёсаташ мухолифат мекунам. шояд набудани ақли ӯ боша, шояд девонагии ӯ боша ки бигем ки ӯ тамоми дунёро бихезонава мара як душману душмани худу душмани халқу душмани дигар касу душмани дигар кас бига. сиёсати ғалати Эмомалӣ Раҳмон яъне хиёнат ба миллату хиёнат ба ватан кардагӣ аст. аз ғалаташ аз ҳамон мафкураи яъне пурраи инсоният надоштанаш ба ин чиза дигар ман бисёр бигем ки гапаи тараф бурданӣ нестам. аммо хусусан ба дигар бародарҳову дӯсто ки мегум гуфтаниҳо дорам. вақте ки як масъалаи барнома мешава, агар мо солҳои ҷанг агар ба эътибор бигирем,
фақат як ҷои нуқтаи қапида ки Раҳмонов рафт аз Каримов армия гирифт овард, тоҷика кишт ва ғайра корҳо кард. Бигем ки ин масъаларо бигирем. хуб биё фарз кардем Раҳмонов карди кора, биен ами мардакча гап занем. ва Каримову Раҳмонову яроқ додан ба фалониҳову гирифтану барои куштани тоҷик. биен масъаларо мо ошкор рӯшан болои коғаз биёрем амирӯз ва мардонавор мо суҳбат кунем. яъне тарафи дигар амун шабу рӯз ба мардума помощ тақсим кардиста буд, чӣ ко кардиста буд? ё тарафи дигар накишта буд? Каримов ба ин тарафа яроқ дод, Россия. хоб шуморо ки яроқ дод? Савол. шумо яроқа як ҷо гирифтед? яроқе ки шумо доштен ё надоштан ӯ яроқора? инновейшн технология яроқо доштен, аз ки ҷо гирифтен ин яроқора? гуфти ҳамун Рамзан Кадиров ки Аллаҳ дал меге, на калаи худо да мезани, денги откуда Аллаҳ даёд. яъне шумо да худо дода буд ӯро? шуморо ҳам я бандаи худо дода буд. хоб ҳамин ҷанге ки кардин, ҳарди тараф мансабталабӣ кардин. барои ҳарди тараф нафси шумо страдат кард шаҳрвандои оддӣ. имрӯз як тарафат худтона фариштаву тарафи дигар гунаҳгор нагиред. ҳозирам то имрӯз ҷавонмардӣ, мардонагии мардуми кӯлоб аст ки аз дигарҳо қаҳрамон тарошида зодрӯзҳои ӯро ҳар сол гирифта Сангакаву дигараву Файзалираву Лангарира ҳолиам хотире ки ҳамин ҷангҳо, ҳамин мансабталабии ҳаминҳо чандин ҷавонҳои дигар минтақамон ятим мондагӣ аст, падарошон мурдагӣ аст, акошон мурдагӣ аст, фарзандошон мурдагӣ аст, дили амода сахт нараса гуфта ҳамиқа инсофа бо мардуми қатлон дора. ман дар ин масъала қатъи мардум гап задагӣ ҳастам, ҷавонои дастойни қатлон қатъи гап задагӣ ҳастам ки чӣ ва мо наметонем қаҳрамонои худмона қаҳрамон бигем. гуфтанд ки мо намехоҳем ира, барое ки ин ҷанг қаҳрамон надошт, ин ҷанг мансабталабӣ буд. ози мо аз ин қаҳрамон тарошем ва наву дигар бигем ки инсонҳоро фарзандош аз даст рафтагӣ, падараш аз даст рафтагӣ. дар ҳамин масъала дили ода сахт мераса ки мо як инсоне ки тараф ҳамун тараф ҳам як қотил будан ва мо бигирем аз қотил қаҳрамон сохтан кори хуб нест. дар ҳолате ки агар бигирем аз як туремчик, аз як инсонҳое ки омадан барои дифои ватан биромадан, яъне дифои ки ҳамун сохторе ки ӯ қабул доштанд. ина имрӯз Эмомалиро қабул доштаги инсонҳо, ҳамун хеле инсонҳо омаданд гуфтанд ки ватан аст, мо сохторро қабул дорем. аз ӯ тараф буд ки кӯлобиҳо кофиранд, ӯ хестанд гуфтанд кира кофир гуфтестӣ? ки дар ҳолате ки то имрӯз ҳамин пропагандаҳо вуҷуд дорада, то кофири, то бедини, то намедонам итарӣ, то дигар ҷои, то дигар ҷои. ҳолиам ман боз ҳам такроран мегӯям ки ба сабри ҷавонои кӯлоб бисёр сахт бозӣ накунем. мо ҳам метонем қаҳрамон тарошем, мо ҳам метонем зодрӯзошонро қайд кунем, дар Аврупо суратошонро бимонем, футболкаҳо монда суратошонро бизанем. агар гарчанде ки чиам боша бигем ки боз ҳам бигем мо метонем ки кора кунем. не ки боз ҳам мо хотире ки кишта шидан инсонҳо аз дасти инҳо, аз хатогии инҳо буд. бигем дар ҳамон фарзандҳои ҳамо бародарои мо ҳастанд. мо аз як ватанем. ҳамин гӯи ки қоқ шидагиаш мо дар болош ов рехта ё мишта буша бировардан намехоҳем.
не ки баъзеҳо ҳастанд ҳамн бӯи гӯҳаку ҳеҷ намемонанд ки бишинад доимо ов зада ҳамин бироварда местану ва фақат ҳамин ҳамла намедонам сангака дигар шумо як бор фикр накарда истодем мо хеш таборем баъзеҳош авлод дорем раг дорем наберааш ҳастем бобомон аст то ҳоле ки нами қадар таҳқир тавҳинода боз мо ҳам забонумон ҳамепушем хай мегем майли иштибоҳ мекунам хай майли биё боша хай майли гап надора ҳичи гап надора ман шахсан ҳарди тарафта қабул надорам майра аввал гуфтагӣ ҳастам ва то охир ҳастам мегӯм ки ман ба хотири онамо фарзандое ки чи аз ин тараф чи аз он тараф ятим мондан ман ҳарди тарафта қабул надорам хотири онамо ятимо атак мада выгодно аст барое ки айҷомай бобомай ман бояд падешкаш кунам выгодно аст барои ман мефаҳмед амира ҳамчуноне ки Самарқанду Бухороро ман талаб дорам барои ман фарзанди Тоҷикистонам гарчанд ман миллатам қалиқ аст забонам туркзабон аст мада выгодно аст Ӯзбекистон чанд қадар қидраташ боло шававу намедонам бигем ки биҷиқаву турана дигар гуфта зачумарид кунам ман ахир бугум ман туркам бугум гардам туркзабонам не ки барои мара выгодно нест барое ки ман ватанма чумо дидан намехоҳам туф дар рӯи ман ки дар ҳолате ки ҳамватани ман чумо бошам ман катагӣ кунам ман барои чи против она пасредники дигаро гап мезадам ки мегуфтам тоҷика чумо биданаш ҷипити туф дар рӯи ҷипит қатӣ мошинат қатӣ туф ба о авторитетат барое ки тоҷик ароба кашида истодааст барои тоҷикистонӣ ароба кашида истодааст барои зани тоҷикистонӣ дар кӯчаҳои Москва дар дуруни вагоно хов аст ту мусуркай барои мара ту авторитет нестӣ барое ки ту авторитет бошӣ тоҷикистонӣ дар ин рӯз намезана ту просто як навспарастӣ халос барои пул ту розӣ намо тоҷикистонӣ мусурка бихӯра мусурка дахов куна таҷовуз шава зиндон шава ароба бикаша любой ҳолат боша ту навсит қатӣ миллата иваз кардагӣ мегӯм ту навсит қатӣ миллат ту тоҷикистонӣ нагӯхта ту давои тоҷикистонӣ накӣ барое ки дарди миллат дарди ту нест ту дарди миллата эҳсос карда наметунӣ ту хитта ҷумлае аз ин миллат дониста наметунӣ барое ки ту пул дорӣ хитта ҷидо кардагӣ ё ма барои чи туф дару командиру генерала дигарош мегӯм ки шумо дар хонатон свет дорем зиндагӣ дорем пул гирифта миллату ватантона мефурӯшен шумо баробарӣ намехоҳед байни миллат агар итар назар кунем ман чандта выгодҳо дорам ки бугум нахрен дар кор аст турк қувва мегира туран ба қувват мешава ман кайф када мегардам биқагӣ када зачумарид мешава туран ки силашид қидрат да ягон инсон лишни гап зада наметуна ман ба туркзабоним меистам мегӯм ки не тари намешава миллати ватани ман чумо намешава халқаш майра иҷозат наметам пака ман зиндаям мо баробар ҳуқуқӣ мехоҳем дӯстӣ бародарӣ мефаҳмед амира барои ҳамун баъзан инсонҳоеро мебинему лаънат кардаву намедонам фалонӣ кардаву фалонӣ ҳамун кӯшиш мекунанд ки ҳамин моро аз ҳамун сарҳад берун кунанд ҳамун сарҳади инсоният бибироем бирем да ҳамун қадаре ки худмона қапида омадаистем ҳамун қадаре ки ҷиқида истодем набироя лишни гап нашава савол барои шумо дидем бореам ки мардуми Кӯлоб зодрӯзи Сангак сафара ҷашн гирифта бошад чи дар хориҷ чи дар дохил дидем мардуми Кӯлоб Лангарира Файзалира дигара зодрӯзша ҷашн гирифта бошад дар дигар ҷо ҷоеда дидем
суратча бардошта зодрӯз карда бошад. барое ки мо инсоф дорем, мо медонем иштибоҳора, мо медонем хатои бад. не ки агар ки ана ҳамиам намешид мо соҳиби анами ватан намешидем. ҳамиам намешид мо соҳиби нами ватан намешидем. шояд 10 баробар одам зиёд мемурд мерафт. мефаҳмӣ намира? мо фақат дигар ами худову расул, пайғамбар, саҳоба гуфта дигар бовар кардан мон дар кор аст. кадоми аз амиҳо гап зад бояд мо бовар кунем. Не, иҷа барномаҳо ҳам дигар буданд. барои ҳамо гап соҳиб шамиёва аз ин ба баъд скорсотуна камтарак партоен, тормозора камтар баҷиқен, хубтар мешавад. шумо чересчур таҳқир карда дар фарзандҳои минтақаи мо чересчур ба таҳқир суҳбат дорем. оле ки мо нагуфта истодем ки нав кунтиёра лаънат карда гуфта ки бигем ки одам киштагӣ ҳастанд ва то динараирам иҷро мекарданд ва то имрӯза баъзе мондагиёш қатъи имом Алӣ Раҳмон иҷро карданд. Чи аз шумо буд, чи аз ин тараф буд, бари имом Алӣ ҷамъ шидан омадан то имрӯза иҷро карда истодан ин кора. барои ҳамун гӯҳа болоша пушен, буш наброя, хубтар мешавад. агар ки кофтан гирифтен баъд буш сахт меброя. ҳоле мегӯм ку кофтен баъд буш сахт меброя. баъд дар иҷа дигар гуфти ҳамо гапҳо баъд ай контрол меброя мерава. дар ҳолати як инсони мурдагӣ аст, суҳбат кардӣ, табрик кардӣ, дуруст табрик, дигар гапта гап задан, дигар лаънат карда, Ӯзбекистона овард, фалониро овард. ҳозир бикашин фактора ки шумо чанд қадар мардуми Афғонистонаву мардум аз Эрон аз дигар ҷо овардагӣ буден наём никора. чандқа овардагӣ буден? Бикашин факта, партом да пешотон. чандқа омадагӣ будан ба ном ҷиҳод. сари тоҷик ҷиҳод оварда буден мардума. якет ба номи ҷиҳоду дигарет ба номи намедонам конститутсия оварден. и тамхубу ҳами гандамо да байн мондагӣ задена мара киштену парондену сӯзондену дард додену аки имрӯз шумо лоло шида мондени я тараф қиқашид. ҳамин чиза дуруст дарк кунед. биен ҳами мардума ахмақ накунед. ҳами имрӯза сиёсатмона барем хубтар мешавад. наёрем дигар ҳамун тарафа рангам Раҳмонов вори наваду фалони гандаву дигариш гандаву фалониш гандаву инаиш гандаву анаиш паданналата анаиш оқи падара хоинамиё буданд ки ватан дар ҳами аҳвол заду как будто мо лолоем худмон. оле фардо худмон чӣ кор мекунем? фардо мо мерем килча қалама тақсим мекунем дар ин мардум. ай тараф як гурӯҳ мардум мехезад дар даст яроқ. баъзе фурӯхташида, баъзе намедонам просто ошиқи сиёсати Имом Алӣ, баъзе хатогиҳо чӣ кор кардан дар кор аст? килчао қалама кардан дар кор аст дар пеши ӯ. ё шумо айҷа килча қалама карда мерен дар Тоҷикистон ки майна мардум биё мо омадему килчаи қалама қатӣ. ҳоле дар перевороти мо ҳам одамкишӣ мешавад. шумо фикр кардесен аки мо мерем мардум доираву тавла қатӣ мисли Раҳмонова пешвоз гирифтагӣ вори пешвоз мегира мора. ҳар як инқилоб талафоти худша дорад. шояд ман қурбонӣ шавам, ту қурбонӣ шавӣ, дигар қурбонӣ шава.
بعد دیگه ای را بگی و گفتی هم گپا کاغذ پیچ که دیگه 100 سال دیگه رو لعنت کرده الله نیاورده لعنت کرده الله نیاورده. ما شنویدیم انسانایی که تیار بودن با یهودی ها همکاری کنن بگیرن برن تاجیکستان یهودی ها را بگیم که تو که قدرت ها بگیرن. پس وقتی значит مومالی آورد ازبکستان بیاره بگیره قدرت کنه. پس همین عقیده را همون زمان ده مومالی داشت که بیا بگیره قدرت کنه. اینا توغری بفهمین. وقتی که ما میگیم که ما تیاریم فلانی خطی بگیریم بیایم ما تیار نیستیم یگان انسان گرفته خطیم برده تاجیکستان بالای سر تاجیکو ده بگیم که خاطر که مومالی را نابود کردن ما تاجیکستان ما آزار بتم مردم شه. ما ایده تیار نیستم. ما اول هم گفتم که کدامی که حمله میکنه در وطن اگر برای ما شانس باشه در اومدن در وطن دفاع کردن از وطن ما در بر رحمانوف میستم وطن ما دفاع میکنم. این معنی او را نداره ما رحمانوف دفاع میکنم نه که ما وطن ما در وطن بدگی انسان ها را دفاع میکنم. اگر ما خاطر رحمانوف هم خیلی امضا داشته باشیم که هم خیلی وضعیت ده تو میای در نیجا بعدی وضعیت بود چید با میبروی میره با ایمیونا چور میگم که با رازبور سیاسی مونا سر میکنیم. ما میپرم میرم امو روزی که اگر سر وطن یک بیگانه یک انسان دیگه حمله کنه یکی هر دی طرف هم همون زمان آدم آورده گین در سر تاجیکستان رحمانوف ازبکستان آورده باشه شما پاکستان ایران افغانستان نیامنی گرفتین اومدین چی به شما لولا یا طرف قیخه میشوه هر دت قیخه این برای مرا هر دت قیخه این. و همین گه در بالوش او نریزین نخیزونه و نه کمتر کارهایتون که در پاکستان و افغانستان کردگین اوش هم در دستمون بگیم که فقط تصنودوش هست و قری ما میگیم نه در کار نیست همین چیزا ما همین چیزا نکویم نبروریم ما نباید کمبودی کنیم بینمون ما نباید یگان چی شوه ما همین کمبودی 90 با نیاریم با خودمون از خودمون در نسلمون بگذرونیم همین مردم اینا خیلی ارالش کنیم یک دیگر را بدبینی کنیم و غیره کارها شوه در کار نیست. ریدین بشکین کنوتونه یا تهرات کنین بالای گوتونه وقت کم کنین تمام دیگه بالو شهوی نکنین که بو میکنه من قاق شوه پرو شوه بروا تمام. любой революция талафот дора любой революция талафоти хича дора ва фардо ки мо рафтем бо талафот чиданаш шояд аз ӯ бад мешава талафот шояд аз ин камтар мешава хоҳӣ нахоҳӣ мешава. як инсон аз пишти раҳмонов мехеза мебироя яроқ дар дасташ хуб кишта мешава ё мекишад بعد یو دیگه نبیروی و بچه برای اومدن و حکومت قانونی را چپا کردن و کشتن و ما را بابامون کشتن و تومون کشتن و لعنت کرده ها بعد او بگیره بگرده با بیرقچه را برای همون بیا بیرقچه کشی نکنیم از همه خوبش بیرقچه کشی کار خوب نیست. ما تاجیکستانیم فرزند تاجیکستانیم ما میگیم که همین کمبودی خوب میشوه که همین کمبودی را که نابود کنیم پرتاییم یک تبریکات خودمون برای ملت ما بکنیم و اون دستاوردهایی که داریم ما هم ما را ایش قبول نداریم دیگریش قبول نداریم فلانیش قبول نداریم ما استقلالیت نداریم قبول نداریم ما این نداریم قبول نداریم اگه گویا که ما میبریم همون چیزا را قطعیمون همشه پس ما را دیگر قبول نمیکنن ما قدر نمیدونیم. پرابلم ما ندانستن قدر است. او کدومی هست نیست چی اشتباه کرد نکرد همین پدر ردنای خط است. لوبای پدر خطاگی داره در اما اویله خطاگی داره ایدیال شده نمیتونه یگان انسان ما نمیتونیم دیگر بگیم همه را پدر ما فلان روز اشتباه کرده بود ما اشتباهش بگیریم غلطش بگیریم
دنیا تاریخی خودش میسازه سببی که بعض اشتباه را روپوش میکنه میپرتایش و بگیم که چیزی خوبش میگیره. برای هم باید ما بعضی چیزها را روپوش کنیم پرتایم و چیزی خوبش بگیریم. هر یک چیزی که داریم او را قدر کنیم. من ریال نمیگم، هر یک چیزی که دارین او را قدر کنین. وقتی که ما مال خودمون رد میکنیم، ولی بسیار وقت همه نوروزی چیه ای من مسلمان میای من نیست. ای برادرم پس تو تاریخ زمانی نوروزی را نکن. تو نگو که او زمان ما توجیک بدم، او نگو که او زمان ما دولت بدم، او نگو که او زمان ما ملت بدم. ما ملتیم. همین سحر من گفتم درباره انسان مدنیت فرهنگ داره. پایه انسانی، رکنهای هم پایه های انسانی این مدنیت فرهنگش است. میفهمی نمیره؟ اگر که این چیزا را که ما رد کنیم، پایه فرهنگ خودمون را رد کنیم و ای انسانی بیرون میشیم. تمام دیگه اون وقت ما تاریخ هم نداریم. در یک جا دیدم در درونی قمیش چقرچه کدگی دو دونه قنگسچه را میدوزن، پایگه میدرونن قنگسچه را. کدام یا دولت میگه که تاریخ ما او کدام عصر دا باباهای ما این بازی را پریدومت کده یافتگی بدن. امروز او را رشد داده ایستادن در دنیا. قنگس دوانی آدمو قنگسچه را خریده ایستادن او در چند صد دلار تا که قنگسچه را تربیه کنند، قنگسچه دوانه کنند. ما روز تا روز سوریمه نمیشیم، از چیزهای بدگی خودمون دست میکشیم. این را ما نداریم. یک روز یاد برادرم در باره بیرق برآمده میگه که ما بیرق قبول نداریم، بیرق از رحمانوف است. دوستای عزیزم، رحمانوف یک انسان است. یک سیستم را کنترل کرده ایستاده است. اما اون چیزی که ملت با او چیز دنیا میشناسه او را قدر کنه. او چیزه او رحمانوف امروز از پگه نیست. میدان بینه در قچوقای مرد صورت رستم مرد لباف قپیدگی. یعنی امروز میدان پرشید نسلو. اینه جوانو، اینه جوان. ناموس کجا شید؟ ما کی درسای ناموس میگذاریم؟ کی ما فقط دینوی نمیدونم تنقید کردن، تحقیر کردن، تنقید کردن، تحقیر کردن. ناموس چی از خودش؟ ملت چی از خودش؟ همون یک دوست خطی هم یک روز صحبت داشتیم در باره ملت که اکثر در دنیا ملت ها ملت چیدگی نیستن. گفته بعد از ما گفتیم چه خیلی ملت چیدگی نیستن، یک کم ترک روشنتر کنه که بسیار بگیم معنی دادی خوب کرده دادم این چیزا. بعد از اون من تو امروزه در همین گپا کو فکر میکنم سخنوشا. واقعا تو امروز ما ملت چیدگی نیستیم. بعد دوستی دیگری بعد یک روز بعد همین سخنو را خطیش صحبت کردیم و دوستی دیگری برای ما سوال داد که بعد چخیل ما میتونیم همین چیزا از نوت کنیم بسازیم. من گفتم که تنها هر یک تایی که دعوا میکنه که ما توجیکم یا ما قلقم یا ما لقایم یا ما دیگرم، گنیتیسکی اکسپرتیزی هم میکنی از کدام شاخه ها در خونش هست. در پاسپورت چی می نویسی؟ 20% خونی قلقی داره، 30% خونی فلانی داره، 40% خونی توجیکی داره، 15% خونی تاتاری داره. همش گفتم در پاسپورتشون کو همون چیزای خوناشون هم می نویسی. خلاص هر گوی میگه که ما قلقم، ما توجیکم یا ما فلانیم، میگه پاسپورت هایی که برادر کدام خونو را در اوجا داری؟ در گنتیکت چیا برآمدگی است؟
تو تازه نیستی چی دعوا داری؟ تو در این ملت هم داخل داری، در این ملت هم منصوب هستی، در اون ملت هم، یعنی که خونات از هر خون داری که در گنتیکت. ملت بازی چی است خودش؟ ملت بازی просто یک گروه انسان یبانوتی میکنی، میگرده اینه ما توجیکم، میگرده ما قلقم، ما لقایم، گفته میگرده. یکی اسناد نداره، پسیخیچسکی خیچی انامتری میگیره، بگیم که میگرده. کنترل کردنی پسیخیکای انسان است. یک چیزی برای او میتی که در پسیخیکاش، یعنی مامون یک پسیخیکا را بگیم یک چیزی میتی که او پسیخیکای او را قبول کنه و تمام در حیاتی او مهمترین چیز نامو چیز باشه. تمام همون گوسپان وری دیگه همون چرانده میگردی او را خیلی فراد. یکی همه خیلی اساس ها داره. برای که ما اگر دولت شه، برای دولت شدنمون اولین چیزی که ما تاجیکستانی باید شه. اولین چیز باید من تو تاجیکستانی شیم. از فلان منطقه آمد فلان منطقه را کشت، از فلان منطقه آمد فلان منطقه را کشت، اینه اومد فلانی مرا کشت، فلانیش اومد مرا کشت. همون دردی که ما را کشتگین ما هم داریم. نه که ما نمیخواهیم فرزنده های خودمون نتراوید کنیم همی چیز ده. حتی کی را کشت، ما در عائله در بین فرزند ها اگر ما یگان معلومات داشته باشیم در فرزند این چیزا نمیگیم کی را کشت کی را آورد. حاجی گودکای ما فراموش کردگیه، نمیدونن جنگه. هر چیزی که همی گی جنگ کفته بوش آورده استین یکی رحمانوف یکی دیگرید با. یکی ما ایرم محکم کنیم. میرا سالی 90 میده تاریخ دست کی میگه ای گپا؟ ای تاریخ هست میگم. فرزندم میپرسم میگم یا تاریخ هست بچم. او ما تو داخل نداره. این تاریخو بسیار است. او با میکم کیم کدوم چی رو میورم میگم اینا تاریخو. اینا فلانی فلان جا رو نپدید کرد. اینا جرا کشت گرفت. اینا جرا گرفته. ای بچم دنیا همی میگم تری اهمیتش نته. همی میگم اینا ملتی خودش دزده گرفته است. ایش همینجا دزده است گرفته است. تاریخ هم دنیا همی میگم. کوشش ما تلاش ما چی است؟ فرزند ما ننویس پیدا نکنه در یک منطقه تاجیکستان. اما ما میبینیم که فرزند ولی تولد نشده در شکم مادرش است، در ویخش خو کرده قطی فرزندتون در شکم مادر چخچخ دارین، ما را کلوبیو کشت، ما را اومد سنگک سفر و لشکر آورد، فلانیش لشکر آورد، امام علی ازبکستان آورد. یک نفرت پیدا کردن مردم به سبب برطرف ازبک زبان میشوه. ای چیز و هر جایی که ما رفتگی میره شنیدگیم که ازبک ها ما را کشت. تا حاضره اینمی گوز اینمی بو اینمی گوزیده گشتن بوش بروردن. ازبک ها ارمی آورد ما را کشت، ما را ازبک ها ارمی آورد ما را کشت. بیا ما 100 دلیلت بیارم چقدر تاجیک رفت در سوریه بگیم که مردم سوریه را کشته ایستاده است. کشتن چقدر چندین جا در رفتن اشتراک کردین، چقدر رفتن در افغانستان کشتن اشتراک کردین، چقدر جنگا دیگه جا در رفتن اشتراک کردن جوانو. بیاین همین گه محکم کنین، بیاین یه نویستی بین همسایه بین یکدیگر خیزوندن مردم گودکا را پسیخیکش نستروید کردن. فلانی ارمی قطعی اومده است ما را کشته است، دولت ما را خراب کرده است، دیگر کار کرده است. همین چیزا بره نای بین میگم شما را همچون هموطن میگم که اگر ما تو کای گناهگار بکویم
ненависти кӯдакомона настроид кунем против як миллат, против як давлат. мо чӣ фарқият аз Имом Алӣ дорем дар инҷа? чӣ фарқият дорем? хитонда савол бите намира. ман аст намехоҳам ки фарзандҳои мо ба нави чизода байни якдигаришон ненавист пайдо кунанд, бадбинӣ пайдо шавад ва далнеиши баъд кашокаш бошад дар байношон. узбак омада буда армияша даровардаи моро киштааст. шумо ҳам оварден кимкиёра Покистон, Афғонистон, Эрон оварден, заден, киштен амара. чӣ мо бихезем нафрат пайдо кунем дар мардуми Афғонистону, мардуми Покистону, мардуми Эрон? мо нафрат пайдо кунем? мо мегем як далбаёбо будан омадан намедонам яроқ гирифтан, ӯ мансуб ба ӯ миллат ҳам нест, омадан дигар киштан, ҷанг кардан. кадоми барои пул омад, кадоми барои намедонам сарша гиҷ кардан, роиш кардан омад. имрӯзам дар Эрон на тоҷик рафт, шаҳрванди Тоҷикистон. шаҳрванди Тоҷикистон дар Олмон ҳам терак карда истодааст, шаҳрванди Тоҷикистон дар дигар ҷо ҳам терак карда истодааст. дигар мо чӣ кор кунем? ира дунё бихеза бигӯяд тоҷикҳо террористанд? не, баъзи инсонҳое ки ино сохта мешаванд, бофта мешаванд, омода мешаванд, чӣ аз ҳукумат боша намедонам, ё чӣ аз динӣ омода мекунанд, ира чӣ намедонам, ё ки специально ҳукумат ҳам хеле подразделение дорад ки барои номи тоҷика бад кардан дар дунё. дигар хеле чизо ҳаст, мешавад. ӯ вақт лозим буд Каримовда бехатарии худшам, бехатарии дигар чиям лозим буд ду дар меарад, бизанаш. ӯ сарбоз буд, хес рафт. ӯ ягон наёбник набуд, террорист набуд, фармон буд, хес рафт. хоб ҳозир фардо шуморо бигира армияра Имом Алӣ қатъи Путин подпиша кунад, давай бигӯяд нахуд 300,000 армия ё 20,000 армияра роҳӣ ки Украина медрорум. шумо мерен медроен дар уҷа барои ки солдатен шумо. мо инҷа наметавонем бихезем бигем ки тоҷикҳо рафтан украинцора киштанӣ. не, солдатан ӯ пачиняца мекунанд, мераванд. ба Украина амр бигӯяд ки тоҷикҳо омадан армияш қатъи моро кишта, хафагарӣ шавад дар байно. ман шаҳрванди солимам намерам, ё ки дигари шаҳрванд ё худат шаҳрванди солимӣ намерай. неки вақте ки армия ҳастӣ мебаранад. ё бобомон омадан то Гитлера, то наму Германияра, и полякораву, и литовсораву, и ҳамара киштан рафтан ая тараф. бобой тихаҷ бобой мабуд. як бор асазнавад ки қафотар бигард 41-45. мефаҳме намера? чӣ биган ҳозир ё бихезан биган ки бобои шумо омадан моро киштан? бобои мо дар замонаш солдат буд, фармонбардор буд. меовардан мегуфтанд давай ҷанг кунем. шахсан бобои мо омадагиян, ҷанг кардагиян. бобои ҳамат омадагӣ қарибам кадомиш буд. аксараш тозира нобуд шида рафтан дар ба меди защитаи Сталин дигар чиз. агари бобой ту гӯсфанд гум карда буд дар инҷа, гов гум карда буд, меомад дар инҷа қатъи Гитлеру қатъи поляку дигар биҷангав, дар инҷа одам бикиша. чӣ гум карда буд бобот омада буд? солдат буд омада буд. солдат буд, меоварданаш. шояд ҳамун узбеке ки бурдан дар уҷа киштаниш, ӯ ҳам солдат буд, мерафт. вихд надошт, солдат буд. ман гуфта истодам ҳозир агар солдата бигиранд, шояд биёран Украина, фардо имзора кунад, биёран
اوکراینا بعد چی بشه؟ بعد اوکراینا بخیزه بگه که توجیکا اومدن ما را کشتنی. من فکر نکردم که مردم اوکراینسا بگن که توجیکا ما را کشتنی اومدن. خیلی او سالداتن گرفتن آوردنش. تمام. اینا میبروی میدان در میزنه میکشیمشون یا میکشمون یا میکشیمشون. وقتی که کشتیمشون توجیکا خفه نشه. سالدات های آوردهش جنگ کنی. این میدان های رقابت های. همین چیزا را یک کمتر وسیع فکر کنین. خیلی وسیع. همین کروگازا را کلان بگیرین که ما هم جای رفتگیم کشتنی. که اومدگیم تو گرمانیا را اومده کشتگیم با بومون. یا نه؟ یا یک بار فکر کنین که ما هم آدم آوردگیم برای کشتنی تاجیکستان. آدم ها. آوردگیم. 100% آوردگیم. این طرف هم آوردگیم. پس چرا یک طرف گناهگار میشه یک طرف لولو؟ یک طرفش کیخه. هر دی طرفت کیخه در این مسئله. برای هم مکسیمال نه همین چیزا محکم کنین خوبتر میشه. مکسیمال نه. من میگم که تو حال ما برای فرزندم دیگر انسانو اینمی تاریخ مکسیمال نه تاریخ میگم خلاص. سوالو هم شما میگم بچه هم یک تاریخه با میرم و تاریخ نمیدونم امریکا و دیگر تاریخ رو میارم میگم اینا جمع هم خیلی بچه هم اینا کشتگی بدن اینا جنگ کرده بدن ریولوسیون شده بود فلان جو اینا تریشته بود این تاریخ در تمام دنیا است بچه می را اهمیت نده ماکسیموم پسیخیکای بچه ما توضیح میکنم که بچه من اگه که ما کلوبیو را زاشت دو غرمی اومده بوده ما بعد ببینیم غرمی را ایتاری باشه یا کی تاری باشه شما فرزنداتون را پسیخولوژیا настроить کردگی نمیخواد پسیخولوژیکی настроить کردگی ننویس دوره بچه‌تون را ننویس خطی کلان کرده استن یک طرف این کارا نکنین التماس های شما واسه برای گولاکوی کلوب اپرس در این مسئله گپ نمیزنن نمیدونن معلومات ندارن در این مسئله برینم پادروسکیو را پرسین نمیدونن این چیزو را برای ما مکسیمال جقیدگی میگی این مسئله را کی نشوه همین چیزو یک زمان در خونه کلوبیو بعد مردن سنگک سفر فیضعلی و یعقوب در خونه صورتاشون بود و ما گرفتیم صورتا را جمع کردیم یکی بعضی ها تونه اجازت نیست اگر اجازت باشه بالای قرآن در صورتا را میچسبونین میگردونین قطیاتون همین چیزا را خودداری کنین من خواهشم خودداری کنین این عاقبتش خوب نیست یعنی او چیزی که کوفته ایستودن بوش برآورده ایستودن این چیز از طرف کلوب نشیده ایستوده است از طرف مردم ختلان این چیز نشیده ایستوده است من بازم میگم بیارین یه جایی که دیراجدنی سنگک قید کرده باشن یادبودی سنگک قید کرده باشن روزی فیضعلی قید کرده باشن قهرماناشونه قهرمانامونه مورا خیلی که شما طرفتون قهرمان میدونین اگر ما هم اینطوری بگردونیم قهرمانامونه مورا یکی ما میجقیمش میگیم نه همه چیز باعث میشوه که برای بدبینی یکدیگر میشوه برای همون قهرمانی ما در همون دل ما قهرمانی ما در زبان ما نباشه در همون دل ما هم تا گور کردیم ما را جسداشون در خاک قهرمانیشون در دل ما گور کردیم که نبروریم بیرن اگر یک دیگر ملت ها قطع جنگ میکردن البته ما صورتاشون هم میموندیم و قهرمانی ما میگفتیم ما جنگ کردیم فلان دولت قطع جنگ کردیم یکی جنگ داخلی کشید ما قهرمان نمیگیم او را نخود یک توجیک بکشه او قهرمان شوه برای کشتن توجیک عنوان قهرمانی بگیره خیلی که نمیم قبول نداریم که برای کشتن توجیک اینمی پیشوا و اساسگذار و دیگر که ما قبول نداریم ما همچنان اوش هم قبول نداریم که او قهرمان باشه آدم کشته توجیکستانی کشته آدم قهرمان باشه ما او را قبول نداریم
реально мегум ин чиза. ва шумо кӯшиш кинед парвариш накунед ҳамин чиза. ҳамин чиза як таърих бигем, тамом. Як таърих буд гузашт рафт. дахл надора. инами чиз аст бадбинии узбек, инами чиз аст бадбинии лақай, инами чиз аст бадбинии бигем дигар миллатҳо. оқибат мерава худотона бад мебинед. яъне ин чиз мешава рафта. инами чиз аст ки як намедонам як қалиқ я лақая ҷода кор куна, агар да паспортиш ҳамун хича бига ки ман қалиқам ман лақаям, ура ягон инсон гӯш намекуна, ягон инсон қабул надора. гап зана мегам расти я лақай, ти чӣ гап задеси дар инҷа? баъд мерава паспортша тоҷик мекуна, ғирт ай лақаиш отказ мекуна, мея то ки кор куна, баъд ура тоҷик боша бояд пачинатсия кунанд мардам. ҳоли мо инсон нашидаем, медонед амира? ҳоли мо давлат шидагӣ нестем. мегем истиқлол дигар, мо давлат шидагӣ нестем. ҳамрӯз ҳам бародар хуб гуфт Италия Рим вақти аввалин ҳамун давлатҳое ки институти давлатдорӣ сохтагӣ ҳастанд. яки ҳозир агар бирай дар ҳамун Италия Рим, ҳамун италиянус уқадар лоф намезана, патонкаи Рим уқа лофе намезана ки ӯ лофера тоҷикистонӣ ё узбекистонӣ мезана. унам узбекистонам ҳамун дим ҳамун чизи тоҷикистон аст. ҳамун як система доранда, як копировани система аст. давраи Рим давлатдорӣ дошт. мо либос надоштем дар танамон. индейц бидем. мефаҳмед амира? пайғамбаро дар дунё наёмада буд. худо оли гуфти ҳамун гапо ки худо правилаи замонша роӣ накарда буд. Рим правилаи замон сохта давлатдорӣ дошт. институти давлатдорӣ сохтагӣ буд. як ягон италиянс ба ӯ фахр намекунад. рост мегам бародар, рост гуфтам ин калимаро. да ягон ҷо биромада ягон римлин фахр накардааст ки мо ҳоли пайғамбаро дар дунё набуд, мо конститутсияи давлатдорӣ доштем гуфта. хапа бошада биё зиндагӣ ҳамамон ҳамсояем, дӯстем, рафиқем. то имрӯза мо нафрат. фиръавни лаину лаънатул кардаи аллоҳу бача фиравн куҷо, мо куҷо? замони ӯ куҷо, замони мо куҷо? ҳамон аллоҳ лаънатш кард дар пеши аллоҳ. ай фиравн рафтагиямуса ӯ дигар дар обсуждени лаънат паънати моту дигар ниёз надора. на аллоҳ ниёз дора, на фиравн ниёз дора дар ин чиз. фиръавн дар пеши аллоҳ ай худошон дар ҷо ҳисоб китоб шакадисте. ин психика аст ки шуморо вайрон мекунад. психически шумо бояд нафрат кардана ёд бигиред, лаънат кардана ёд бигиред, бадбиниро ёд бигиред, кунковиро ёд бигиред. ин психология ҳаст. мефаҳмед намира? ози як кӯдаки майдак ози брад фиравн бугӯягар фиръавн лаънат карда аллоҳ. лаънат карда аллоҳ дар пеши аллоҳ. туда чӣ дахолат дора? туда чӣ дахолат дора? гуфта савол бити ура. кӯдаки ҷабиё туда чӣ дахолат дора? фиръавн устухонша мондагӣ нест. ҷониш дар пеши аллоҳ разбор дора. ҳамҷо ҳисоби китобша кори кардагиша гуфта истудааст. тамом. фақат нафрат меомӯзада. ҳамин баъзе чизҳое аст ки инсонда нафрат меомӯзад. мефаҳмед намира? бародари азизам, забонут форсӣ буд, немисӣ буд, англисӣ буд, проблемаи хитай, проблемаи забонтай, мутаассифона проблемаи калони мардам халқи мо ягаме аст ки
ҳамун як таърихотона бихонед, ягон тут хондагӣ нестен таърихотона. ба худо бисмилло беғар ҷамъи якчанд олимо, донишмандо, журналисто, дигари инсонҳое ки ҳамин чизҳоро кофтанд, ҳамаам таърихи пирра нест бечоро. Оли таърихҳои пирра даким ки ҷо титипитанд. ҳамин аз ҳамин нодонистан наме ҳавол дазадагиен. Агар ҳамонро мерафтен я мехонден, мекофтен, я миллати хонук мебуден, як миллате мебуден ки дар зиндагӣ вақтотонро дар хондан сарф мекарден, дар тикток неву, дар бигалайф неву дар хондан сарф мекарден, ақаллан фоида меовард. Ақаллан як чи маълумот мегирифтӣ. дигар чӣ том бугум ҳамватанои азизам, чун чӯй намид шумо зурен, шумо прямой патонкаи ситораи моҳтобен. Офтобу моҳтобу ситора патонка монда буд, ҳамин прямой патонкаш шумоен. Якеш тоҷикову, дигареш узбекову, сеюми қирғизову, чоруми туркманову, панҷуми қазоқо, ҳамин шумо азия, ҳамин насли ситораен. Дигар инсонҳо инсон нестанд. дигар одамо дигар инсон нестанд. ҳамин шумо насли моҳтоб, ситора, офтобен. ҳаматон тамом. халос. дунё набуд шумо будин. худованд омад дид ки шумо ҳастен, гуфт чӣ гап аст? Гуфт малакҳоро пурсид, гуфт ки ё одамоанд. чӣ хел? гуфт ё одамоанд. охир мо дунё сохтестем. Гуфт ё одамо айси сохта омаданд. худо гуфт худат айси сохта омадӣ, ина миҷо омадем, ина во хӯрдем. ина иш патонкаи тоҷико форсо аст, иш патонкаи турко, қазоқу, қирғизу, узбеку, туркман, ё дигар турко ҳастанд, ё форсҳо ҳастанд, эрону афғону дигари тарафаш курду инош ки дигар патонкаи форс аст, иш патонкаи бигем ҳамин турк аст. инами ҳарди патонкаҳо дунёро нимша шумо сохтагиен, нимша худованд сохтагия. мешава қабул дорӣ амира? тамом. халос. худованд омад дар ҳайрат мод шуморо дида. шумо патонкаи ҳамо кӯҳнатарини рӯи дунё шумо намебуден, дунё намебуд. худованд ба хотири ҳамин форсу турк дунёро сохтагия. агар ҳамин форсу турк намебуд, худованд дунёро барои дигар миллатҳо намесохт. тамом. мо қиқа мо дигар миллатҳои нами хид сохтанд. асли шумоен, дигаро хид сохтанд. биёмонен ҳамин таърихотонро бикишен я тараф, бирем бихонен, авида хубтар мешавад. барои ҳамин дӯстои азизам, ҳамватанои азизам, яъне ки ин сухани ма барои душманӣ, барои бадӣ, барои чизе нест. оли рӯзеам бародар Муҳаммад Иқбол як сухани иштибоҳ гуфтамон. шояд ӯ бародар ба он тарз гуфтанӣ набуд, аммо иштибоҳан инсон мешавад баъзан ҳолат шояд баъзе чиза, мисол ман тоҷик гуфта гап мезанам. дар ӯ ҳолат ман як тоҷика дар назар надорам. реально ман ҳар як тоҷикистониро дар назар дорам. хидма ки мо фарзанди тоҷикистонем, яъне тоҷикем дигар. ҳамин хел брачкаҷон брат гуфтиам гапо ишаки памперста пуш хора иҷа дахолат накард. иҷа одамои солим мешина гӯш мекардагӣ. кадоми тагар вақти хобтон шуда боша памперсотона пушену лишни иҷа чизона нависед. хоб дар хел ҳолат баъзан ҳолат ман тоҷик гуфта мерам. умуман ман хусусан як тоҷика дар назар надорам, яъне ки тоҷикистониҳо ҳар яктаи мо. дар ин ҷамъ бародар мисол доимо оммара гирифта гап мезана. баъзон шахсията гуфтандам, ҳамон хел бигем калима оммавӣ меравад. шояд баъзан шахсията дар назар дошт гуфтанда иштибоҳ кард ва дар ҳолат ман ҳамқадар ба тамоми касалим биромадам, гуфтам бародарам ин иштибоҳ аст, яъне бахшиш пурс ва мақсад ҳамунҷо ҳам гуфтам ки шояд назари дигар дошти шахсияти инсона, ин хубтар мешавад.
мардонавор биромад бигем ки бахшиша парсид яки дори биромад гуфт ки ман мисол ҳамаро дар назар надорам ё ҷомеаро дар назар надорам инсони солима дар назар надорам инсони муъмини мусалмона дар назар надорам оилаҳое ки мисол ақлҳои солиму оилаҳои солиму бигем фикрҳои солим мардои ғайюрро дар назар надорам шояд баъзе инсонҳо ҳаст ҳамура мисол гирем шояд ягон информатсия дора ҳамура дар назар дошт яъне як кори мардонагӣ кард ва бигем ки баъд аз як баҳси дига шид рости то охир гӯш накардам басша як одам ки занг зад гуфт ки тхта кадоми президентста қатима кадоми суҳбат доред фейсбукум аст астанаев акмал метавонед дар фейсбуки ма добавид кунед дар мессенҷ кадоми суҳбат доред кадоме ки ма дар лишни претензия дорен гап дорен гуфтанӣ дорен танқид кардани ҳастен ана бигем намедонам хоб камбудӣ ма гуфтанӣ ҳастем инсон бехато намешавад манам садҳо камбудиҳо дар зиндагӣ дорам дар гуфторҳо дорам шояд баъзе суханҳои хато мегӯм аммо гуфтан дар мисол гирем як бародара биромада гуфтан ки бародар иштибоҳ аст ва бародар иштибоҳша мисол гирем туғри кард тамом масъала ҳал шид ва дигар ин ҷое надорад ки бигем ки ана биброем дигар обсуждение кунему намедонам ва ғайра кунему ин масъалаҳоро дигар ҳамун кофтиков када бигардем аммо ҳамун навореро ман дидам ки додуҷон атовуллоева бисёр бигем ки одаморо оварда ҷамъ кардава мошенника дигар кор ростӣ ма дар инҷа аслан бигем ки ман против ҳастам яъне инам боз ҳамун қисмати ноид кардан жалб кардан намедонам ман инро шарманда мекунам уро шарманда мекунам сангак ганда додуҷон ганда фалони ганда инаиш ганда ман иҷа лолоем ман лолоем не боз ҳам мегӯм дар сиёсат худаш лоло нест ира туғри бифаҳмед сиёсат лоло нест сиёсат ба ҷони инсонҳо бозӣ кардан аст ира тупа туғри қабул кунед яке лолову дига қиқаву фалонӣ нест додуҷон атовуллоев як журналист аст вазифаи журналист барои статьяш BBC-да пул метен статья чоп мекунед бале фалон канала пул метен статья чоп мекунед додуҷон атовуллоев ҳам ин он кор карда боша пулша гирифтагӣ аст додуҷон атовуллоев раҳбари ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 як муллат буд ҳамун рӯзи шабе ки бисёр бигем ҷони ма дар хатар буд дар минтақа бояд мебиромадам дар ҳолати раҳбар буд ӯ нав раҳбар шида буд ман биромадам гуфтам хел масъала аст бародар гуфтам яъне маблағ дар кор аст манда ман бояд аз инҷа ҷома бехатар кунам як шаҳри дига бирам гӯ яду рӯз истед яду рӯз истодам бо гуфт яду рӯз истед яду рӯз дига истодам бо гуфт яду рӯз истед дига яду рӯз истодан вақт набуд барои ман ждат кардан хоб биромадам бародар Нуриддин Ризоида гуфтам бародар Нуриддин Ризои ҳам хеле маслиҳат масъала ҳам хеле аст дори возможностҳо мисол ҳамунҷа надод манда пул дар ҳолате ки ман визама Франсияда пригласительниямаша тайёр кардагӣ будам бояд мебиромадам Франсия мебиромадам каме маблағ лозим буд мисол яду рӯз истед уже фаҳмидам ки наметавонад ки вақти ҳамун ё ки истодан дар кор аст ё ки просто боварӣ надора олимада намешавад дига ман бихезм додуҷон бигӯм ки ман рӯзи сахт задам ту мара пул надодӣ ту гандаӣ ту раҳбар будӣ ту пул доштӣ хуб дошт аз ӯ буд мехост медод намехост намедод ман хати додуҷон договор накарда будам ман хати умарали договор кардагӣ нестам ки ман мушкилӣ да задам агар ту мара пул надодӣ ман тура зиддат мебурам гап мезанам ман тура таҳқир мекунам танқид мекунам фалон кор мекунам ту пула гирифтӣ ту хӯрдӣ додуҷон атовуллоев як журналист мисли журналистҳои дигар журналист ман любой статьяма дар журналист чоп кунам журналист намебурам журналист ставка дорад 10 000 5 000 $1000 3000 телевизион биромаданд худаш ин оддӣ умарали қувватов КТК мебиромада як баромадаш 4-5 000 $, буд медод мисол гирем чанд лаҳзае мебиромадан мешиштан гап мезадан қабул кунед ира чӣ мо бихезем бигем КТК ту ганда ту пул мегирифтӣ ту пулора кидат мекардӣ ту мора фан мекардӣ ту пуломона мегирифтӣ шояд дар КТК биромад бепул буд аммо журналист барое ки клиент биёва кор куна пулша кор куна
мегуфт ки навқа пул тема да барнома файро дод мекунам оз бирем раиси катекара бага ки не шояд телеканали мада ставка $2000 аст баъд бигем ки мо $5000 додем ту журналист ганда ту $5000 айма гирифти $1000 будаст баромад ин зиндагӣ аст ҳамун зиндагӣ ӯё ки ҳоҷ бирен як посреднике ки дар Москва дар бозор аст як 300 та коргар 500 та коргараро ба каша мегира мерава рӯзи дуроз чанд тангаи пулшон мета ӯ қадар пули мардума гирифта истодааст бихезем бирен ки гиребон ша бигирем ки ту мошенник ту ганда ту паданала ту ҳамаро оварди ғариб кади кишти бесоҳиб кади та кади пулоша гирифтӣ барои ҳамун баъзе чизое аст нормал аст и чиз нормал аст ҳамчун дудуҷонам ҳамчун як журналист медонам хуб як муҳлати бетаҷрубавии мода бигем ки раҳбарӣ кардагӣ аст хуб хай мардак дар фурсат истифода бурдааст бигем журналист аст вазифааш корш ҳамин аст пул кандан аст зиндагӣ дора аммо як кас намедонам тарақ хӯрдӣ ту фалон кардӣ ту дигар кор кардӣ ту алкашӣ ту итарӣ арақ як кисаи як кас нахӯрдааст ман бихӯрам як кисаи шумо намехӯрам ҳам хел аст ман меҳнати худам мехӯрам проблемаи ман аст ман арақ мехӯрам нос мекашам сигарет мекашам муҳим дар ҷомеа зарарам нараса дар ҷомеа дар халқият хуб бибинед ман чанд журналистеро ном мегирам ки ба ном мухолиф ҳастанд ном мегирам ҳукумат қатъи телефон мекунанд ё я навор мекунанд мемонанд ҳукумат ёда мебурад мега ки бача ором намести хе мега надодести доляра ҳукумат пул мегзарона и дар инҷа ду та се та зан доранд хона дар ду се зан да бигем ки шароит квартира мегиранд одих мекунанд хоб мераванд мегарданд бо пул тамом шидангир боя меброянд боя ҳукумат бизнес ша и мардака ин мардак ҳам камбуди ҳукумата ёфтагиай ама ҳалқаша партуфтагиай камкам даромад мегира гашта истодааст вечно мо дар любой точка абижини инсон ҳамин мардикор абижини мешавад наметона худаш баъд касе битона ӯ хоин аст ӯ ганда аст ӯ намедонам камбудӣ дораву ӯ фалонӣ аст хуб шид камбудӣ ту ҳам камбудӣ дорӣ ман ҳам камбудӣ дорам додоҷон дора камбудӣ шид камбудӣ канденат нашенитона тамом биканаш ана майра шарманда мекунам ана майра мегирам тоҷика реклама кунем да худомона дигар да ана мо мошенникему мо аферистему мо тариему ана мо фалон чи ҳастему мо дигар чиз ҳастему ана и мара фан карда ана и мара фан кард ана сангак мара кушт ана иш файзалӣ ана санга эмомалӣ лашкар овард ана и овард мо то кая мера мекунем ҳамин кора то куҷо ё мо дигар барнома надорем дар ҳаёт ё мо гуфтан надорем ё мо тарбияи насл надорем ман реально камбудии миллата бугум чи аст камбудии миллат просто дангаса ҳастанд реально миллат дангаса аст агар эмомалӣ 10% гунаҳгор бошад 90% миллат худаш гунаҳгор аст дангаса аст ина ман реально ман россия омадам пешниҳод кардам мардумда биё и кора кунем накардам биё кора кунем накардам гаштам баг бира кори хитака гуфтам майли ака тамом бира пай зиндагӣ чия хуб дар қазоқистон омадам гуфтам бародарои нехел кандарко нехел не бача биё гумушка монашунашу барами мо ҳамин зиндагимона ёфтестем хай тамом ака бира ман рафтам ай пай зиндагим шидам да аврупо омадам гуфтам бародаро чӣ кор кунем бачаҳошон кани бачаҳошон биёр любой таша бачаша биёр ҳоз ман ҷамъ мекунам ҷамъ кунем кай намира ман ҷамъ кунам шумода биё кадомита бачаат мешина ина да пеши ман ина ман чилдр омадагием бачаҳои ёшта биги биё преседани анҷумани турни қатима бизана кадомиш чени ман мезана бачаат ягон чӣ кардистаям бачаат ҳеҷ красавчик нохунош гуфтиам гапо тоза трошидагӣ бояд сафед сто ҷазир нашава ховкна дарс бирава сояда бигарда кепка мона хишрукна хича я мошин бигира баъд камкам блатават куна бачаат
در 10 سال یک گلک 1 ساله 10 ساله شده بود یک گلک 10 ساله 20 ساله شد من برای چی میگم که مردم چچن داغستان اروپا میان امریکا میروند کجا میروند همین فرزنداشون هیچ نبودن در ساحه سپورت در غنیت میکنه این حمزه چیمایف بگیم در شویتسیا بودگی است یا که صدها همین چمپیون و سپورتسمن‌های چچن و داغستان در همین اروپا بودگی است و همه اروپا در کلان شدن هم گودکو هم یکی ببین همون گودکشون در اروپا بودن ببین نمیشه ترنوف کردن مشق کردن وازی برا سپورتزال فرانسیا بدرو یه روز من نوار دیدم همین تا گرفته ایستاده است در فرانسه 90% داخل سپورتزال گولک کلانش مردم داغستان چچن یا در فرانسیا تاجیک نیست چه فرزندی تاجیک در اونجا نیست ما لندوریم خلاص ما نه در علم رشد کردیم ما نه در سپورت رشد ما در غیبت رشد کردیم در کنکاوی رشد کردیم تنقید کردن لعنت کردن در رشد کردیم دروغ گفتن در رشد کردیم کیدت کردن در رشد کردیم خدامون با دیگه کسانی بین خدامون در همین ساحه ها بسیار رشد کردیم پیشروی کردیم یکی نیست در 10 سال شد ما میگم مینوسیم ما کمبودی را ما میگم این کمبودی ما هم است کمبودی دیگر هم است سرجم شیم تاجیک در باور نمیکنه وقتی بگویی که تاجیکستان یعنی تاجیک گفتم من تاجیکستانی را در نظر دارم وقتی بگویی برادرم یا ایده داری بیا جمع کنیم بیا یک کسا پیش بدروریم بیا یک کسا نمیدونم بیا یک خروک خونه شا بکشویم بیا یک کسا استخونه بکشویم بیا در نجه استخونه بکشویم بچه های استو هستن ها مرا هیچ کار گوش نمیکنه ریال نیست کنترل نیست کلان نیست یکی من دیدم که یک همون ستارشی چچنو سلفا بزنه نو شویتسیا بودگی نو فرانسیا بودگی چچن جوان ایرا گوش میکنه سلفاش گوش میکنه برای ای رشد میکنن اینو ایمو دا گبزه در پیشت کم ترخب میکنه میره چه نمیوز بکه و برای نمی چی نمی اقلاکی میکنه بیا 10 سال شد رزولتات نشان ته مخالفه چیکار کردین در اروپا بیا رزولتات نشان ته هیچ کار نکردین بیا من رزولتات همه گم نه خفاشین کنکرت نبیشین خفاشین هیچی ایمونیمون خویدیم که ایمونیمون خویدیم ایمونیمون شرمنده کردیم ایمونیمون اینترنت دبرو مادیم اقفامون گپ زدیم ایشا گپ زدیم ایجا گپ زدیم سی کار کردگی مون کار خیلی یک دتا گودکمون هم زن دادیم همینجا ده یک دتا شکردن زن گرفتن همینجا یک دتا توی گذاروندیم نیکیم توی گذاروندیم توی بدن یاد تمام در 10 سال باید توجیکوکو در اینجا در این شرایطی که هست نه رحمانوف نه ناقانونی هست همه قانون رحمانوف پت نمیگه یک انسان اومده پت نمیگه این هم دارم پیتزا هم دارم شاورما هم دارم یک انسان اومده پت نمیگه کارت همه که نلاک تمه که همش همش پوری میگردین آخه کیسه دا پول داره یکی وقتی میگوی مردم ها که مردم بیا ما جمع کنیم بکشوی میره بیا ما این ایرا کنیم بیا این ایرا کنیم بیا این ایشا بکنیم بیا این ایشا بکنیم بیا یک چیزی برند بروریم بیا نمیدونم یک چیزا برند کنیم بیا فلان کارا کنیم با خدا قسم امروز گروزین اومده است نان تاجیکی برآورده ایستاده است در اینجا نان فروخته ایستاده است امروز قنچ بزنه من این بخیلی ندارم من احسن میگم امروز گروزین اومده است 15 تا چیبورک کشودگی است پیراشکی میگن که خودمون در چیبورک خیلی تنکک 15 تاچکا کشوده است کار کرده ایستادن یک پول آوردن جمع کردن یا دیگر قطعی یک تا کشودن دو تا کشودن سه تا 4 تا 15 تاچکا کشودگی کار کرده ایستادن رزولتات داده ایستادن در حیات اوج ما میرم پروداکت همه گیرم همون روز یا روز در تیک توک نمو سکلادو را نشون دادم با خدا قسم 90%ش در ناموجا کو کار میکردگی آذربایجان است بگیم که ارمیان هست در ناموجا ترکو هستن بگیم عربا هستن در ناموجا تمامی ملت هست یا توجیک نمیابی در ناموجا
ана ки бира дар стройка бибин тоҷика. ҳамин тоҷика гум кади, тоҷикистонира гум кади, ай стройка меёвӣ. Тоҷикистонира гум кади, ай такси меёвӣ. Тоҷикистонира гум кади, ай доставка меёвӣ. ҳамин куҷоида як коре ки ответственность надорада бароира. Просто ҳамун мошина ай мекунӣ, бега ҳамешава ҳамун счётчик чанд кор кард, пул та мегирӣ мерай. Инами ё мерава стройка да зато проблема надора, документ надора, ман чикор мекунам меҷа меканам пул ма мегирам мерам. Ина мера чапа мекунам пул ма мегирам мерам. Ина мера мерезам пул ма мегирам мерам. мо инами ақида қати зиндагӣ мекунем. мо ақидаи инами рӯза қати зиндагӣ мекунем. фақат кумковӣ бошад, талх бошад, туф кадан бошад якдигарда. инами кор қати. фарзанди тоҷикистонӣ дар падараш пачиняция намекунад. аз куҷои пеш мерава? аз куҷо пеш мерава? дар ҳамун менталитете ки мо дорем, ҳамун ақида рафторе ки дорем, ки сумдор аст ӯ зур аст. дар ҳамин аврупо ҳамун ақида аст. кадоми сумдор аст ӯ зур аст. халос. кадоми мошини қимат сувор мешава, ӯро бояд акаб гӯй. бешухӣ ҳол бо баъзе шаврмак шодан гуфтам ки бародарам ҳамун рецептҳое ки ҳамун маззае ки мебирора ман меом агар чӣ шава лозим шава ҳой бугӯ, ман ҳамун чизора гуфтам омода карданша нишон будам. яъне маззае ки аз ма ҳаст ҳам хел маззаҳо мебироя, болаззат аст, клиент хуб мешава. бача чӣ мо наметонем гуфтани тумада, яъне ки гӯё ки ман ӯро гуфтам ки ту наметонида. не, ҳаматон метонен, аммо каждый свой смак дора, яъне маззаи хича дора, як чизҳои бигем ҳамун приготовление дора. ҳама оча як оча аст, ҳам хел аст. не ки ҳар як оча овқота тайёр мекунад, як шӯрбо тайёр мекунад. не ки гуногун мазза дора. барои чӣ? барои ки гуногун рецепт тайёр мекунанд. аммо чизоша жарита варитша ҳар хел мекунанд. ҳамин хел аст. вақти ман пешниҳод мекунам ки ман мекунам, як бор дубор нишонат метам, як клиентот қатъи ҳамин мазза қатъи пробака шава агар кор мекунӣ, нашава бо маззаи худуда бармегарди ҳамун чизи худуда ку клиентот да як смаки нав гуфта як предлагат ка қаҳрш мекуна. вақти ту мегӯӣ ки ёрдамат метам, қаҳрш мекуна. ё ки бигӯӣ биё хай ёрдам кунем, биё кор кунем, идам қаҳрш мекуна. баъд ҳар чизе ки мекуна, и тоҷик аз и тоҷик пинҳон мекуна. мо куҷо рушд мекунем? савол шумода. ё байнави ақида ва рафтора моно фардо Тоҷикистона чӣ хел сохтанӣ ҳастем? чӣ программаи сохтанӣ дорем? биё ҳамо айба мо аввал дар худомон биковем, биен баъд азу дальши баъд бирем, баъд ид муборак шава. мегем иди мардако асту, не ки мо виҷдони мардакиро гум кардагем. кадом иди мардако дар мо дахл дора? ҳам хел нест? якинаи қадар ришамондагино беномусош дар тикток дар дигар ҷо рӯзи дуроза намедонем ватан ватани май найҷа мо омадим инаста мони дахл ҳамуда мардак мебинед шумо ҳамода. иди мардаки барои мардакой охи. ба наски падаркатон кина қаҳр мекунем ки мода наски падарка кад. ҳамун аввал ки мо фикр кунем ки мо ҳамун статуси мардаки мо наскира заслуживад мекуна ё намекуна? ҳамун статуси ки ту дори хита мардак мегӯӣ ку оё ту ҳамун арзиши мардаке ки ҳамун арзиши наскира дорӣ ё надорӣ? аввал ин тарафша фикр кардан дар кор аст. чӣ хислатҳои мардонагӣ дорӣ ки тай наски боло бояд падарка бигирӣ? хел нест? ин чизоро бояд чиқар фикр кунем. баъд аз ӯ гем оста қадамотамонед ҳамин якдигарро танқид кардан, таҳқир кардан, якдигарро дар иззати нафсаш расидан, ин чизоро аз байн барен.
من یا پچک خطایی دارم اگر بخیز من روز اینترنت دا فلانی اینایی کارا کرد اینایش اینایی کارا کرد اینایش اینایی کارا کرد اینایش اینایی کارا کرد من بشینم بیتری کار کردم ما به опытом میگم که ما رشد نکرده استودیم значит хтом بفهمیم بگیری реально قبول کنید همین از مردم یوردام کنین گفتن نمی خودش بگیم یا مینوس است خلاص مینوس است زیلنسکی را تنقید کردن خاطری که آمریکا میرود زنش میرود یوولیر مغازین بریلیانت بخره که زیلنسکی در حالت از آمریکا کمک برای وطن پرسیده ایستاده است چی گفتن بر اومدن گفتن بچه کمک از برای وطن میپرسی زنت بریلیانت خریدی در اینجا مرحمت کن جواب بده یعنی اینمی سه کسیه که زیلنسکی امروز زیلنسکی را обруша خیلی پس کرد که ترند بود در دنیا ترند دا ایستادگی بود زیلنسکی یک سه کسیه کشکو مینوس کرد یکیش که نمو زنش خریدی زنش уже украинцо рам нафрат чо овард ки чи хел як инсон барои ватани мо меравад занаш меравад дар фалон пул бриллиант мехарад хоб бо ду каси яки дигаш кавуша намегум хитон медонед инами се каси як мегем ки уже инами ҷо овард яъне ки баландтарин обрӯро резу ки мо ҳар рӯзу каси яка дорем ҳар рӯз дорем ҳар рӯзро такрор мекунем яке каким то обрӯз всё время бо мо худо мона бо номи худо бо номи пайғамбар дини ислом қуръону суннат гуноҳомона мепӯшем бегуноҳ мемонем ва як каси дига бигем гунаҳгор мемонам ягон тамона хатогимон аз якдигаримон кам нест ҳамин чиза расъи нафсида дар калатон мегирем ягон тамона тоҷикистониҳора хатогиҳомон аз якдигаримон кам нест ҳамаи мо иштибоҳҳои зиёд кардагӣ ҳастем ва имрӯз фурсати интернет чӣ нагирем дига интернету да бибурорему якдигарро танқид кунему таҳқир кунему кайфият бигирем аз ин чиз ҳаловат барем аз ин чиз ҳаловат набарем ё инсоное ки дар дасти шумо фурсат буд мардума кидат кардагӣ нестед пул кандагӣ нестед ай мардум танҳо додоҷони кора истифода бурд имрӯз эмомали фурсат дора мардума кидат карда самолёт гирифта истодааст имрӯз рустам фурсат дора ин кора карда истодааст ва шумо ҳам замонаш фурсат доштем бисёр коро кардагием аз номи мардум пул гирифтагием пули мардума гирифтагием дигар коро кардагием фаҳмиде бародарои азиз барои ҳамо бори дигар ид муборак мо ҳамун наскирам заслуживат кардагӣ нестему яке каким тобрӯзум ҳамаи духтарои мо боз мора наскиам падарка мекуна ҳамун наскидам ку шукр кунем ки барое ки мо қадри ҳамун наскира заслуживат кардагӣ нестем любой параметр мо набигирем мо наски заслуживат кардагӣ нестем любой параметр квадрат горизонтально вертикально любой параметри мардои тоҷикистон набигирем наски заслуживат кардагӣ нестем ира ман ошкор мегӯям ватанат ов надора ватанат свет надора ватанат отопление надора миллата дарбадарай зани ӯ ватан дар россия мардикор ҳаст ин дахл дора ба тамоми мард ба тамоми нами мардум мардуми дахл дора так что мо наски заслуживат кардагӣ мард нестем ӯ мард
او پدرکای را انتظار شود که زن غلام در روسیه نباشه، زن در تاجیکستان غلام نباشه، در توالت خو نکنه، خانه مردم زنها در تپلین زندگی کنن، تپک نکنن، الاو نکنن، بگیم گرمی داشته باشه خونش، سویت پستایه نداشته باشه، یک شرایط داشته باشه، یک ما همون چیزی مردانگی مونه ای اودش برآمده باشیم. بعد در حالت همین زنک بگه که همین مردی مرا ببین، ای زیبی مردی داره، اینقدر دنیا را آباد کردن همین مردای تاجیکستان، اینقدر آباد کردن این وطن، بعد بیاره یگان آیفونت پدرکت کنه یا یگان چیز دیگه پدرکت کنه. زنی که گرفتین غلامش کردین کوچرو شید، با از همون زن آیفون انتظارین. اینه ناموس، اینه شرم، اینه می چیز است که زنی که مردی کار کردین از او زن بعضیاش پدرکه انتظاره که این شب چی پدرکه میکنی. بخدو نسکیش نتین، هیچ چیش نتین. همین من شخصا من خدمت ارزنده یگان توفه نمیدونم. برای چی؟ برای که من یگان با همون ارزش یگان توفه بگیم که همون کار کردگی نیستم برای همین زنهای تاجیکستان. اگر ما دستای نمی بدم، اگر ما فکر نکنم که زنهای ما در روسیه غلام میشیدن. اگر ما دستای نمی بدم، ما فکر نکنم که زنهای ما در تاجیکستان مادرای ما در توالت خو میکردن. اگر ما دستای نمی بدم، ما فکر نکنم که در کوچه ها کمپیر اوچه مامای ما بطلبن، در کوچه ها ببرن، در بازارو در دستشون کوسه برای شکم که نمیرن ایگش نگیره بطلبن. بعضیاتون در رستوران قیله میزنه، ششلیک میزنه، سیخ ششلیک قطعی دندون میکنه، اونا پشت یک بیچاره اوچه یک ماما طلبیده ایستادگی است. شما کجا دستای استای مردی داره؟ نه ما و شما کجا دستای استای مردی داره؟ کجا ناموس داره؟ خودتون سوال بده. خودتون ایدوتون مبارک شوه. یک بار دیگه مسئله ایت قطعی رفتیم بسیاری بعد رفتیم. در آخر خواهش ما می است که همین گهی کنه را دیگه در بلوش نمیزین. بس کنین تحقیر کردنی، تنقید کردنی، بگیم که فرزند یک منطقه را که تا حالی که ما تنقید تحقیر نکرده ایم و آن چیزی که شما در تصوراتتون است که ما ریال ضرر همون را دیدگی هستیم از طرف شما ریال. باز ما میگیم که بیا همین چیزا دوران دراز نکشیم. اشتباه کردن یک دو گروه ها همین چیزا بو نگیریم و بریم کشولاش کنیم، غازش بتیم، تویش بتیم، کنسرتش بتیم، شیره و شربتش بتیم و دیگر همین آینده نسل ها مونده کم بودی شود. ما همین چیزا دور کرده استودیم و از شما هم خواهش مونمی است که همچه شهروند، همچه هموطن، همچه یک برادر دوست، همچه فرزند اونمو سرزمین همین چیزا دیگه غاز نتینی طرف و طرف، تحقیر یک طرف و قهرمانی طرف دیگر نشود. نه تحقیرش کنین نه قهرمان بسازین، تمام خاموشش کنین. این خوبترین چیز می شود که همین چیز خاموش قطین یک طرف می شود. از پیش خودتون تاریخ های دروغ و رست نسازین. یک شما غمخوری ملت بده، یک تا دیگر دشمنی ملت. نه، هر دوتون بنام غمخوری این ملت در جای آوردگی آورده رسوندین. این همی بلگداره امروزه حال تاجیک بلگداره هر دی شما بود، هر دی طرف بود و هر دی طرف تا مفکورتون همی بود، هر دی طرف هم منصب میخواستین، هر دی طرف هم وقتی که درستون در جای روغن دادرنی اوش روغنی بود پروای یگان چی نداشتین. حاضر هم اگر امام علی را اگر ای وطن سر کنیم فردا امام علی پازیت چه میشوه، انا بعد سر میکنه مورا ایتا کردن، مورا کشتن، مورا سر کردن، موقع ملت هم میخریم. یا مطل خوبی گه ازبکی برای غامنی یکین چه میگن همه خلاص تو همون جای رسیدن همون جا رفتیم رسیدیم بعد ملت هم فراموش بکنین. امروز من گارانتی میتونم این چیز دارم. امروز هم 3 روز دیگه کنسرت میتین بعد 4 روز فراموش میشه دیگر. همه تون ای پای همون دورانم آمد، آرام جانم آمد، آن کی زمانم آمد، بین کی زمانم آمد،
باز همون کنسرت باز همون گفتی همون گپ همون چیز هست. من ریالیست باشین. من انسان ریالیست ها دوست میدارم. من ریال نمیگم. ما با مردم باید بسازیم وطن. وقتی که در چقری زدیم مردم دست ما بگی وقتی مردم دست نگیریم برم روان با مردم ترا پرسا که اکا چیکو کنیم ما کجا بریم با بگیم که همینجا شما بشینیم ما میام بگریزی برای این طوری نمیگیرم. ما همه حالتیم ما وینوش دنیم. ما نیاز داریم با همون چیزی مردم نیاز داریم و دوی ما ابرشت سا میکنیم گویا که ما شما دا آینده تونه گاره نمیکنیم زور میکنیم گویا که مردم شما را امام علی کشتیسته رنگی همونی که پیقه چخ کنم اکی طرف شقه پریکول کنم چخ کنم هم خیلی نیست. انا یه روز یک زنگ میزنه در تلفونم با توجیکش میگم اکی با پولشگی من میگه که من میدونم میگه شما میگه خسته شدگی هستین از اونی که در برق زیاد پول میسپرین میگه ما میخواهیم شما رو از خستگی بیرون کنیم. یعنی شما نباید نه اونقدر خسته و چی باشین یعنی بسیار مبلغ بتین. شما با شرکت ما پیوست شوین. ما فلان سکیتکه ها را داریم فلان چی ها را داریم. شیشتم خاندیدم بخدا خیلی خاندم کیف کم خاندیدم اکی مرا غمخوری کردیسته اکی که تو را پولنته پولا دمابته نیکی ما دا غمخوری کرده گب زدیسته دا مرا میگه ما میدونم تو خسته شدگی ما میدونم تو پول بسیار میتی خواهی که خستگی تا برودی پولا دمابته گنده رکلام های زورده میگه که اگر که خواهی که میگه مبلغ بسیار نسپوری خواهی که میگه سخت دلگیرنده نشی پس میگه با ما پیوست شو مبلغ اما دبتی خسته نمیشه میگه اومده که که رازی شده دا مبلغ میتم هر دش یگه پولیس وید ما بونوس ها داریم میگه ما بونوس ها داریم مایلیش گفتم با زنگم زده میگه که اگر شما خواهین ما فلان بونوس ها داریم این ایا داریم اونها داریم یک ماه پولی سویت شما 50% میشه میگه ما غمخوری ما را ببین و ما گفتم که همون چی طرحی که هم پول فونکسیا طرحی که ما بار شنوز شم برم هم اوید نومتا هم تو اوید نومتا شناز شدم برم آدم حساب کردم پریبیزیتیل نه حساب کردم برم آدم اگر ما دای پایواز شم کو یکنیم برابر از این که ما مسپرم کو زیادی مسپرم برای چی برای که این آدم یا ما 50% پول میگیرن دیگه ما 70% پول میگیرن یعنی 100% پرا نمیگیرن اما ما قطعی باید نه کم از 3 سال دگوار داشته باشم نه کم از 3 سال میفهمی نمیره یعنی که از 3 سال تا 5 سال باید ما قطعی کنترکت کنم اگر او کنترکت امضا کردی 5 سال تو میفورد نمیفورد سویت پول بکش پارتو زندگی نکه در خونه نه که یک مبلغ معین داره اون مبلغ تو میسپوری خاطری که تو دگوار داری در اون خلاص من گفتم که میبخشی طوری نمیگیرم من در کنید باید بار دیگه زنگ زد باید بار دیگه زنگ زد من گفتم مرا گوش که من خونه ندارم بخونه ایم من bezدom نیم گفتم سویت در کجام بگذرونم تو بیزار کردی گفتم بیا گفتم مرا خونه بته من ایت سویت بخرم ندارم خونه در کجا بگذرونم سویت در کوچه خوام گفتم بیا گفتم آدرس ما میتم بالای تای درخت در خوام گفتم بالای درخت در لامپچکا بذار قطعی کنترکت میکنم پول میسپرم چیکار کنم گفتم در فلان جا در کوچه خوام بعد همو خیرات که گفتن که بیس که bezدom نیم نه زنگم نزده خلاص خوردم برای همو دوستای عزیزم هموطنای عزیزم هیچ که پروست تا غمخور نیست در روی دنیا
حتی که پدر است، مادر هست، همین قدر دوستداری غمخوری میکنه با یک امید فردا در پیریش تو را گروچو میکنی، نگاه و بینش میکنی. یعنی مادر پدر فرزند به دنیا میارن با امید. همین خیلی است یا نیست؟ درست بفهمید. یعنی که ما هم وقتی که شما در احتیاج داریم با امید وعدای خوب شیرین هم خیلی است. دنیا همین است. امام علی هم امروز منفیت داره، روز غمخوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت تاجیکستان، پیشوای تاجیکستان. خیلی غمخوری ها زیادن در روی دنیا. همین جمع غمخوری میکنن. باور که غمخوری را ببین. تو بیکاری میگم بیکارم چیکار کنم؟ میگم ما برای شما درس میتیم بخونی. با گفتم 20 کاری خوب میکنی. انا که غمخوری را ببین، میگه بیاین اینجا درس میخونی، کسب میآموزی، کسب میخونی. چند روز میخونم میگه که 40 روز کسب میخونی. ما 40 روز بعد چیکار میکنم؟ با میگه 6 ماه مینیمالی کار میکنی، مینیمالی 6 ماه ما میکنیم در گوار میای در اینجا کار میکنی. گفتم اویلیک چندی؟ چند پرسنت چه میگردونی؟ خیلی فلان پرسنت زدم بر اومدم 6 ماه مینیمالی 6 ماه 40 روزه همون کورس همه یافتم یک جا بعد 6 برابر ارزان میگالتا که اگر من برم پول خدم قطعی بتمش هم $300 40 روز همون کورس هم بگیرم، همون سرتیفیکات هم بگیرم برم دیگه هیچ که دالجا نباشم. میگه کو یک شعر هم هست کو شمشیر جلاد میگه چیزی مو غمخوری خنده جلاد غمخوری چمچی نیست میگه کو. یعنی که یمی دنیا همی هست یه چیز توغری بفهمیم فردا گریمانی من نگیره که همی بسیار عشیب کوی کلان یمی انسانیت هم سری همی از پیش وعده دروغی کلان همیتا بعد در آخر بیا فراموش میکنه وعده باشه که چی وعده داده بود. برای اما ما براتون وعده نمیتم، ریال نه ما وعده تون نمیتم. برای چی؟ برای که شما دبارم بستین یک جویه میکنیم. من دالج نیستم خودم توقع برای شما بکنم. اما خیلی است من چی فایده میگیرم برای شما؟ وقت مصرف میکنم برای شما میکنم. میفورتون ما ادکریت هم میگم دبارم راست شد همین مسئله را یک جویه حل میکنیم. یک جویه بگیم وطن از ما هم از تو هم از برادرم. هم خیلی است همه همی چیز و همو حقی که من در وطن دارم تو هم داری وطنم. اگه بیا من چی دروغت بگم تراو نمیدونم و انا فلانی میشه و دیگر میشه و اما اتپلینی هم میشه و در حالت که تو در باری من روست باشی. همون سویت هم میشه و در حالت که تو در باری من روست باشی. همون ره هم میشه و در حالت که تو در باری من روست باشی. اویلیک خوب میشود در حالت که تو در باری من روست باشی. رنگی ما کار کنی فکر کنی بیاری بسازی یک جایی بسازیم اویلیکو سوز شود. او دیگر نمیشه که بعد انقلاب ریولوسیون پوتا دروز کنی برای که چی اویلیکو بلند نشده. برای اویلیک بلند شدن پیشروی کردن کوشش کردن در کار است. هم خیلی است یک ما این کوشش کردن تو اویلیک زیاد کردن نمیتونم. هم ماکسیموم رنگی ممالی دست بشم اگر که همون شما سست مونین ماکسیموم دست بشم با یکو سوالیاتی دیگه ما میخرم با فکرم هم خیلی میشود اگر در باری من روست نباشین. همون روزی که دیدین که باش برای بار دور کرده استم значит بدونه که من یکم پلان دارم در روزا برای همه وقت در باری من باشین. از امروزم او نوروز انقلابم روزی وطن سازیم آباد کنیم همه وقت بگیم که در برم باشه یک جا باشه یک جای میکنیم. من تو همین روز برای شما کارتان موندم پول شما نپرسیدم همو غلطیدم خیستم مردم چیکار کردم همو خودم چورتنگا گشنه موندم همو حال خودم بود چی چیزی که دارم خودم کار کردم خودم خریدم یگون پولم گرفت یکی نیستم. این همه افتو استودیو هم کردم در درین همه افتو استودیو هم خودم گپ میزنم هم اینترنت هم خودم میگیرم. ما هم یگون برای گفتم شما را که مرا پول بتینه ما اینترنت بگیرم شما در افیر کنم و گپ زنم.
звонои баъзеё то инақадр дроз буд ки ай ютуб пул кор мекунан ино барои пул кор кардан мегиран ино ина ютуб акай Путин зада мара ҷазир карди дига ютуб пулам наметавад 4 сол мешава бепулам гап задистем ҳамое ки гап мезадем ино ҳозирам гап задистем бале ӯ ютуб пул кор мекардагиё гирифтан рафтан нестан ҳозир видеои моро мегирифтан каналҳои дунё кушодаги буданд ака мо мубориза бурдестем барои ҳамун ку мо пушти парда мубориза мебарем барои ҳам видеото қайчӣ кардестем ина ҷои зуроша мондестем барое ки бинанда пул кор кунам пул ку ҳам мубориз ку муборизи пушти парда чиба имрӯз қайчӣ намекуна намемона дар канал вақтша сарф намекуна мубориз буд ина мубориз буд пул кор мекард манфиат ку ҳамо додаро ака инаҷаша бибирам ака инаҷаша партом дар каналам ака инаиҷаша ку ина ака инақа просмотр гирифтестай гапот зур рафтестай ман амрӯзам гуфтам додарам ин мубориза нест ин манфиат аст манфиат просто материали тайёр ма гап задистам ма меҳнат кардистам меҳнати мара гирифта материали тайёр истифода бурда пул кор кардисти яташта жалба зада будай бачаҳо кадомеш маҳкам мекуна каналша мада мебироя ака мо муборизаем мо мубориз бурдестем ҳам я видеота мондем не я таране ту чанд тара монда будӣ барои чӣ мондестӣ мо мегем халқ бисёр бибинатра ма халқа асти пеш медонам психологӣ ки халқ чӣ халқ аст ин мардуми мо чӣ аст ман ёрамаша гуфти ҳамун гапо ки китобошона хондагим ки мардум чӣ мардум аст 300 видеора агар видеора ку завтрак обеду ужин бирён карда бутед тамоми видеора бихронаш и ҳамон дести ҳами аст мардуми тоҷики мо аймада хуб медона вазъияти ватана намедона не айма хуб медона лекин риск намекунанд риск мо мардуми рисковани нестем дар ҳаёт ина қабул кунед тупа туғри қабул кунед ку ҳамо братишкое ки рӯзи дроз дар каналҳо мекушодану пул кор мекардан ама каналашонро маҳкам кардан рафтан ай пай корушон ина мубориза мо муборизи пушти пардаем мубориз пушти парда намешава ира раси нафсигида гуфтиам гапо фаромӯш кунед намешава мубориз пушти парда намешава мубориз ё дар таи замин мешава ё дар рӯи замин пушти парда бари парда намедонам ай тарафи тирзаема ака мана қатитонам ака ма дар найҷаям ака ма найҷаям ака биёма ягон сум чӣ кунем пул партоем ҳамун то дак ку ҳамун документ гирифтагиё ака мо аъзоем мо чандсуме ака инам биё мо аъзо пулӣ метем хай нози ай дастам ака ман ном маҳаллиш кунам як коғаз битоем фамилия маҳаллиш кунам братишка ту тарбия шидаги ватанаку мо сохтагишем мефаҳми амира ки да дурӯғ мегӯй ту кира фан мекунӣ ма отама бирорам очама буру ака нами отам қати очама ма биёрам на аврупоку ана баъд ман медонам чӣ хеле мубориза барам чӣ хеле мубориза ҳамсоятон ҳама вардед оли кото чотон смест ҳамсоятон овардеде қидотон нагирифтен овардед ку муборизатон роста дурӯғ нагӯй хитона фан накунед мараку нешон хитона фан кардестед очаймам дар ҳамуҷа гудакомам дар ҳамуҷа ҳамаш дар ҳамуҷа мега ки як рӯз
شوخی کردن یادش بودن که ما رو نمیبری اروپا. گفتم چی میکنی در اروپا؟ خواهم زندگی میکنه. گفتم اینجا آدم زندگی نمیه، اینجا آدم مبارزه میه، یعنی اینجا مبارز میشون و جانش در خطر کشید. اینجا میه. گفتم جان در خطر های. خواهم میگه ای پشتی غم میتن کو. گفتم ولی ای پشتی ما غم دادستن که ای پشتی خودت غم بتن بعد بیا اروپا. نمیشه نیا پیش ما بیستم اینجا ده. آره اما باید همین ما ستاتوسی مردکی نداریم. گفتم که برای پرازنیک ایده ای گپو پرازنیچنی گپو ولی کو اکا او طرفو بودن گپ زدی تلفن کو گودوگ نمیرفت میبرداشتش کو اخرینت میکردی. ولی تلفن گود نگفته ایجا کبوتم تا میجخیدی کو تلفن هم میبرداشت. اونا میدارم پویده میشید خیلی کده کایم تلفن میکنم اکا سوزی اکا چیکو کنم اکا ها لبای اکا جون خوب شده اکا تمام اکا جون یا که اومدن اروپا تا چه ترگم میزنی؟ این دموکراتیا. یا تاش داکومنت گرفت در آلمان رفت داکومنت گرفت اکا گفتم میگاش همون روز داکومنت چه گرفت مرا زنگ زده ویدیویی زفقاتی داکومنت گرفته استانا قل دیدی نوا داکومنت گرفت گفتم داکومنت بزن شک معلوم چری که ایستانی بود استانا قل بگا و داکومنت گرفت گفتم داکومنت بزن شک داکومنت دنیا نامرد زیاد داره. پروست امروز یک خندیده گفته ایستادم میگم یا تای دیگه اش بدم در کوچه ها ماندگی لای چل اومد اکا التیموس یاردم که اکا ما اومدگیم خب وردیم در خونه 2 هفته خواب کرد. گفتیم ریسک بود واقعا امو روزا همیشه روزا ما سخت ریسک میکردم اگر بقپن نلیگل آدم قطی کار کردستی کو با خدا پول دیپورت بود. اولی چه گویی ما در ترمای ممالی راهم کو و دیخ کدا با همه دیو کو خوب بودم ولی چه گویی نیکی ریسک میکردم میگفتم ای توجیک خدمونای توجیکستانی خدمونای نگه که اومدم پیشش گریخت با خدا نمیخودم در همی جبد گپ زنن همو گذشتگی همه قلق میرفتم و مورا میگرفتم ریسک میکردم میرفتم که میگرفتم میواردم شو نمیرم یکم که توجیکو بالا نمیرم ریسک نمیکنم میگه دیو نه چیکار میکنم را میگه اومد میگه برو جوباجو شوا میگه ول میگه چه جوباجو کنم باید ما خطیش شناس میشیم نباشه من نمیشناسمش میگه هیچ کلمه رفت پیشش من رفتم و واردمش رفت از در نیدرلنده در کجای رفت است یه روز بروماده است میگه ما چای ترا فلان میکنم ازباق میگه شما توجیکو را کشتگین و چه تا فلان میکنم و تو در پیش میدی یه بارا میگه پدر گفتی پدر نلد بگو یعنی که این اخی کورنمک ها زیاد هستن یعنی که مو نمیشه دیگه یارو همشه بگیم که چی کرده من یک پریکول گفته ایستادم این تری چیزا ویزیوره آمده همی که ایستانی قیجق شده بود اکا گفته میگهش یه روز استنقل داکومنت گرفتم میگه داکومنت بزن بچه هم گفتم داکومنت بزن فایده نمیکن بگیم حیاتی نمی از دوستای عزیز مردمی ما بگیم همش قریب که شلتن این را با کلا گرفتن در کن از این حجیتی بگیم پیلوس مینوس طرح ضرب نداره گریزانتال نه ورتیکال نه شلتن نو کوریان ندیدیم که غمخور یک دیگر باشن نیکی با تلفن یا نمود برادر جون یا نمود اکا جون میگه خیال میکنی ای بحر پدر و مادرم ای بحر اکا و دادرم بگذارم همین را با دادری بگیرم همین انسان در قیامت وفاداری میکنه. یه روز یک برادر دیگه داشتم بشه برادر خوب است
نوریدین رضایی دیگر که من نامش هم میگیرم دیگر همون یاد مسئله دینی درفت من گفتم بیا نوری جان ما کمتر آدم دنیاویم توغری نمیگیرم خیلی چیزو ده گفت که برادر هستنه گفت ما ترا با درجه حرمتت میکنم دوستت میدارم که ما میخوام در جنت قدیمه باشی من گفتم در کجا گارانتی تو جنت میره اینی که راست میگوی گفتم مرا گوش که نه گفت ما مسلمان هم همون امید داریم انشالله جنت میریم تو مایله ما دعا میکنم در حق که تو جنت برای گفتم برا برادرم جنت نه که گفت ما میخوام که تو در جنت در بر ما باشی گفتم چی با گفت ما در این دنیا دوست بدگیرم میخوایم در او دنیا هم در برمون باشه گفتم همون جنت چه خیلی برادر گفتم برادر نوریدین بود این تو نمیدونی حالی ما گفتم نه بگو ما ده بگو بعد خیلی قصه خوب کرد قصه بهترین کرد در وصف جنت این حور و این زندگی و این شراب انتحور و این میوه های ناتمام و این گوشت های بریانی ناتمام و خانه ها قصر ها دیگه کوادراتوش نامعلوم پول دروش عبارات ونی لیفت چند اتاجه دیگر بالا و پایان و فرشته ها دیگر در خدمت خلاص بسیار یک تصویر زور کرد و ما گفتم نوری برادر یک 200 یورو در کنه 200 یورو در کنه تیم گفتم نوری گفت که دادن نمیتونم گفت ما گفتم اونا شما برای تو 200 یورو رو من نمیخوایی بتی تو میخوایی من همتر جنت بری هم خیلی خانواده بری یا کجا گرفتی یعنی دادا گفتم تو من گفتی یک انسانی که یکیاتش میگه که ما میخوام تو در جنت در بری ما باشی و تو در این دنیا تو قطیمت سوز نگرفتی ما جنت قطیمت سوز میگی تو همین اوورین باشی همجا خیلی کیف صفا و دیگر خوردنی و دیگر عیش اشرت است تو میگریزی اروپا میوی نیمیستی در پیش رحمانو بکشد برای جنت هم خیلیست همین انسانایی که تصویری جنت میکنن چون باوری ندارند اما همین ریال نمیگم من میگم همین جمع ما شلتی میکنیم دروغ میگیم نه اگر انسانی که در تصویر تصورات باوری داره وعده های خدا در باور داره نمیگریزه یک اونجا میسته می جنگه میبره مرد значит کیفیت میروه تمام عذاب این دنیا خلاص میشوه میروه کیفیت این آیت شاجی میرزو مثال میگیریم نه او قدر تصویرات میکنه یا نمیدونم بعضی 3 تا 4 تا زن دارن مثال شرایط خوب دارن بعضی نما وری انسان یک زن هم ندارم مثال شرایط ندارم تمام رولی جنت هست ببین این می دنیا ده چی روا ببین خیلیش و با اونا میگه که اصلا تو جنت ده صفادت نمیکنی برای ما تو دختر نمیتیم نمیدونم یکم کار نمیکنی خیلی باشه تمام اگری راست هم میدونی که من صفادت نمیکنم همون فکرهایی بگیم آنلاینی تو ده تک ده گفتی همون چیکار میکنی مرا اوگاوارید کرده که من باید جنت برم خطید ما نمو خداوند آفریده‌ام همون خودش میدونم دیگه که جای روی کنم چیکار کنم دیگر همون ما راضی ما همون آفریدگار تمام تصمیمش در راضی حتی که سپور نمیکنیم هم زوره هم نمیکنیم هم ناله هم نمیکنیم هم ندارم یگان تا ندارم دیگر این همه خیلی های دوستای عزیزم یک انسانی که برای تو بهترین زندگی را میخواه که 200 یورو نمیده در دنیا یکی میخواه جنت هم خطیش باشه نه خود 200 یورو را قطعی من دیلیت سکده نتونی با تو بخیجی او باغ بیش تا قطعی من دیلیت سکنی ها
ҳама одаме ки тира мега ки ҷаннати хел тасаввур зур ман мехоҳам ки ту ҷаннат бирай хуб мара ҷаннат нахо биё ай ҳамиҷа сар мекунем ҳамун хоната я нимиш да ман зиндагӣ кунам шароитат зур аст биё да ҳамун хонат нимиш ман зиндагӣ кунам баъд ай ҳамиҷа ду каса мерем ҷаннат иҷозат метавам ҳамиҷа тира не барои ин реал аст ин реал ҳаст ки ҳамун тасвирот да хичон бовар надорад мегӯм ку аввалин чизе ки кадоме бовар дора ӯ намегиреза ай мурдан намегиреза меиста меҷанга инами далел дар ҳоҷи мирзот ҳам аст мисол гирем дар дигар инсонҳое ки ҳамаи чиза фақат барои мардум гӯё ки ё барои мардум хубӣ мехоҳанд гӯё ки ино мардума мехоҳанд дар ин дунё хуб зиндагӣ кунанд гӯё ки ино мехоҳанд млош мехоҳанд ки мардум ҷаннат бирава баъд аз ӯ аммо ҳамаш барои манфиати худчун истифода бурдан аст ҳами камбағал нам бечора шояд аст ки мерай да ҳамҷа бозам мода хизматгор мешавӣ да ҷам боғ моға нигоҳ мекунӣ тарафуро овдудан дар кор дарахторам хеле хулас ҳами хел багем ки як оламиёт аст як тасаввуроти инсонҳо ҳаст хел багем инсонҳо дар тасаввурот дода мешавад баъзан ҳолат мешавад ку ам хел шидагием шумо ман хели шидагием чанд борам хели шидагием раҳ мебурам ку ягон ҷо пиёда рафтиста бошам хеле хаёлам наки хеле як пешмоз я $100 бибароя ман мерам абед мекунам ягон ҷода хеле фикр мекунам баъд чота фикр мекунам ки абедам да намераса баъди абед бо раҳпулӣ дар кор мешавад ман мегӯям ки агар $150 боша худам хаёл мекунам агар $150 боша значит мераса абед мекунам ба бо раҳпулӣ мекунам ягон бензин мерезам баъд бо хаёлам на ки я проблемаи дига мебуроя $150 намераса баъд бо хаёл мекунам ки $100 боша значит хуб хулос ҳамтаре мерава ба миллион мешавад желание $1 миллион боша аку $1 миллион чиқа пул аст як тасаввур кунӣ худтам ки ягон далбоёб $1 миллион хел пачка бикунӣ дар кӯча намеғалтона ӯ қатиш ягон далбоёб $1 миллион гирифта намегарда ки $1 миллион биғалтава ту биёвиш ҳамон $100 реал аст мисол ай киса ғалтиданаш мумкин аст не ки уҷа ай 100-200 боло шид ай реал мебуроя мерава ин хаёлот мешавад далши ман хеле хаёлот намерам баъзан вақто ман мегӯм ки мошина ремонт кардан дар кор бад ба пул дар кор мешавад баъд уҷа ремонти мошин баъд рафта ай план мебуроя ба мошини майдатар бо ягон хел харидан баъд бо 2 мошин мешава бо ята ҷип мешава мехари калонша баъд уҷа налогоира фикр мекунӣ чанд сола налогоша додан дар кор хулас ҳамин рафтам хаёлоти туда ку $1 миллион мешава $1 миллион мешавад хаёлотайда и чиз ҳамин хаёлоти ҷаннат ҳам хел пайдо шидагие аввалин хаёлоти ҷаннат дарахти хурмо ва чашмаи обино тамом буд аввалин хаёлоташ баъд остоста тариқша хондагие қиссаша баъд остоста ҳамун желаниёс зиёд шидан гирифт желаниёс зиёд шид баъд 1 ҳур буд 2 ҳур шид 3 ҳур шид баъд 7 ҳур шид баъд 40 ҳур шид баъд 60 ҳур шид каким то образом ҳамун ками карда одамода баъд қаср шид баъд қасри нотамом шид баъд этажошам баланд шид 2 этаж боша зур мешава гуфтам 2 этажай ба фикрам баъд гуфтам не уже 3 этажай баъд 4 этажай 5 этажай ин тасаввуротҳои инсонҳо ҳастанд медонед ранги ҳамоне ки ман баъзан вақт ягон парк марк прогулка бурам дар хаёлам ки $100 меёбам баъд $200 меёбам намераса 300 намераса баъд 400 намераса баъд 500 намераса баъд 600 намераса 700 1000 баъд 10,000 20,000 30,000 50,000 баъд 500 баъд плано Тоҷикистон мегзара мерава агар қа пул дошта бошам дар Тоҷикистон фалон корхонаҳоро мекушам фалон чизоро мекушам фалон чиз производит мекунам дар Тоҷикистон чизҳое ки ниёз дорад ба ягон давлатҳо мисол гирем
خب این چیزا را پریزوادید میکنیم در تاجیکستانی را میکنیم اون را میکنیم بعد خلاص میلیون میشود همه تصورات میلیون میشود همون میلیون هم کمی میکنه اگر که همون قایدیگه دلش فکر کنی کو و فکر کنم همون زوادی پول پیچت میکردگی لازم میشود بود بعد همو هم کمی میکنه این را نامشه پروستا نفس میگن نفسی خیالی بعد بو خودت در تصورات پول گفتستی یکی در خیالاتت یکی بو در همه در افیر نمیپردم یکی در داخل خیالات بو گویو که تو با آدمو دا یاردم کردیستی در پولی افتا کیت فلان گور کنم یک دام میسازم بعد با همون دام مردم دا میتم یک общежитие کلان میسازم یک کمناتا هم آدم یک کمناتا общежитие میتم یک دام میسازم خونه بعد خود زگانی هیچی نداری پروست خیالات اوش خیال کو دلشی میرود دلشی گانیت کدیسته تو دومکه در رفتگی دومکه در بعد اوش چند آدم حج روی میکنی پروست فکر داده نیکی خیالی تا $100 یافتن سرشیدسته ولی پروست ایره بیاوم اوش رفت گم کده اوش رفت خیال بعد آدم را حج روی میکنی بعد уже جوانو را جمع میکنی سپارتسمنتو را سپونسری میکنی یکی ولی نیفته پولا پروستا تصورات دست یا شورا مدیسینا را میخونونی уже больница میکشویی уже خیال رفته استایده думка یکی دول گشنه عبید کدگی نیستی اول همو ای گشنگی سر میشوه میبروی کوچه پوچه در رفته استی پول نداری یک اونجا عبید کنی آدمی گشنه خیلی خیالاشون باید چقر میرود پول نداری که عبید کنی یک اونجا دا پیوده رفتیستی میگی تو خونه را برم تو خونه را میوی میلیونری اول گشنه ایده که خداد میلیونری آدمو را اجروی کدگی بالیزه سوختگی آدمو را خونوندگی سپارتسمنتو را بهترین پرادیویگات کردگی جوانو را سوهای سپورت بردگی سوهای اسب دوانی همه سوها را رشد دادگی در خونه میوی شکاف در رولتون کوفتستی خداد این خیالات است خیالی بیزنسمن میشه خیالی گرن یادم میشه میفهمی اگر همون وقت شکمت سر باشه که همین خیالا نمیکنی اگر همون پولت باشه همون راه ده یکان چی بخری همین خیال ده یادت نمیزنه این براسته خیالی گشنگی است همین خیل بگیم که همون تصورات های بعضا چیزهایی که قصرها و بعضا چیزها از گشنگی پیدا شدگی است یا آدمی گشنه پریدمود کدگی است آدمی سرنه عیدتون مبارک شود یک بار دیگه دوستای عزیز در آخر خیلی شوخی هم کردیم راستی 2 ساعت شدیستم در 58 1 ساعت 58 minut از ایده از تمامی چی گذاشتیم رفتیم ایره هیچ که نمیبینه این 2 ساعت ویدیو را مردم بیکار نیست که این 2 ساعت هم بینه خوزی کنامی دیده گیریم بعدی که ندیدم تا بدرویت 2 ساعت با جای غمگین پمگینوش هسته میگه نخری نمیستن در کره میبرویه این ویدیو پراسموتر نمیگیره من برای پراسموتر نه چیست عدوشی قطعیتون برای چخ کردن بگیم که چی کردم همین لایف سر دادم بیکار بودم گفتم که انا پروستا بشینم قطعیتون کم تر چخ کنم برای همه هر وعده هایی که بگیم که گارنی زورای کو اما را بدونن که آدم گشنه او را خیال کردگی است یعنی آدم در وقت گشنگیش را خیال کردگی است دیگه من یکم بارم خیلی خیالا را مثل یکم جو رفته باشم کیسم در پول مول شرایط سازه
برآمدم کمتر گشنه موندم سر زد اومدم یگونجا اوقات ما خوردم شکم سر یگون برام خیال در سرم اومدگی نیست که کدام میره حج روی کدام باشه و کدام میره خانه توفه کدام باشه و کدام میره نمیدونم کدام از پرسمنت پدر شد کداگی باشه در کجای بالینزا ساخته باشه و در شعر بدگیم یگان برام خیالا در سرم اومدگی نیست همین خیالا دایما که گشنه مانم در کلام همه خیلی خیالا میاد که گشنه ماندم خیلی خیالا در سرم میاد که بود تمام بوی میشم و مردم دستگیری میکنم یعنی از این خلاصه میبرم نه میگم آدم گشنه هرچی آدم میدادم ده ولی یک آدم میگم میگل تا از کجای چیکار میکنه میگه اگر خدا جون هم سب سلامت نموردم یعنی که وعده میته گوسفند میکشم شتر میکشم گاو میکشم بای وعده را میته بعد پایو نقل تیده نموردم بعد میگه خدای جانم تنگی کدمت هر قدر گفتم نمیگه یک ای دهنم برآمد در تنگی جان هر اینطور گشنه مونه همه حالت فکر کنم که من در خیالشم خیلی خیر خواهی و نمیدونم یک آدمی خوب میشوه در حیاتم خیلی سیتواسیون میشوه من فکر کنم که این سیتواسیون در تمام انسان ها هست یعنی که شما دم خیلی وضعیت ها شیده نیسته شما ایزا میکشین گفتن میتونین را یکی نه بگیم که من میگم خیلی آدم بچه ایزا کش نیستم وقتی که سیر باشم همین خیالات در سر یگان بار نمیوید واقعا میگم از همینجا من خلاصه میبرونم که همین انسان در هم زور آمدنش دروغی قدار همه گه مردم در وعده میته ایتا میکنیم اوتا میکنیم فردا بعد هم فوکش که در روغن زد شکمش که سرشی دیگه همه را فراموش میکنه از اون جمله هم امام علی هم امام علی هم از اون جمله بگیم که همه خیلی بده اول بچه خوب مردم دوست دار خطی مردم باید که سستهنش تو چند زیاد چیدن گیریم هم قدر مردم فراموش کرد هم قدر در سر مردم چرماخ شکنی نصر کرد دیگه ایستا ایستا تمام این مردم با امام علی رحمان گویا که یک دشمن شد شاید هم خیلی هم باشه یعنی که از همین خیالات های خودم من خلاصه میبرارم واقعا هم یک بار هم خیلی سخت خیلی دمکه در رفتگیم از کم کجا بود کرانچه نه رهپولی در کشم بود نه اوقات خوردگیم بگیم هم بیت کردگیم پیاده پیاده رفتگیم نه یک 3 ساعت پیاده گشتگیم نه تقریبا هم خیلی یک 3 ساعت بوری در همون 3 ساعت گو در تصورات میلیونر هم شدم خدم آرام کردم دنیا را ساختم عاقبت اومدم همین завод яму сехам пул мебровардагиам калонаш шидам ки тамоми пулои дунё дар дастам шид ҳисоб китоб кам онашо бара бо намерасад пули дунёра ҳисоб кардам бо мегӯм чута камай бо чӣ коре кардам дар коре ки бишотар боша ки то ки ҳамун мақсадом на мақсадода бирасам хона омада узори зиёд акам баъди гриппам касалам хеле мазза нест хона омадагӣ гуфтиам гамо халаденик да часпидагим парида ки чӣ ҳастае дар уҷа мехӯремаш чизое ки назарат намегириф ҳам қамехӯриш гӯшбурён морӣ мегзара вазъият ҳами аст дӯстои азиз бароям баъзи инсоно дар ҳамон ҳолате ки шумо дар баъзи чизҳоро ваъда мета بدانه که در حالت پستی در حالت پستی است من باوری دارم که شما هم خیلی خیالات ها در گرفتار میشین بعضن حالت ها یا که شاید نشه نمیدونم شاید نشه اما ما هم خیلی دمکو در یک چند بار رفتگی من میدونم این چیز از سیتواسیشه بعضن حالت در خونه خور رفتگی کار نیست پول نیست
بعد خیالاتم تر میره و میلیونر میشه، بوی میشه، ماشین، سامالیات، ورتالیات، بگیم اوه. بعدی خبر میگی او چه؟ او خود است. او چه او خود بخوری یا او خود کدین بخوری میگوی. نه خیلی از حج و شوخی گپ مثال گیریم. مهم همش همتون که سلامت باشین. فقط گفتیم خدا رحمتی ببینیم که خداوند هم یار مرده ناموس وجدانی مردی بته، جسدی مردی نی، ناموس و وجدانی مردی بته. اگر مرد ناموس وجدانی مردی نداشته باشه، یک فعلی زنکی داشته باشه، یک جنسکای پویدنی داشته باشد، ناموس نداشته باشه، وجدان نداشته باشه، او را ایمان هم پسند نمیگیره. اگر مردی که ناموس نداشته باشه، مردی که وجدان نداشته باشه، به خدا او را ایمان پسند نمیکنه. این را انیق بدانید. دیگه خونه تون آباد باشه، سرتون بلند باشه که همه وقت زنده باشه. یک بار دیگه ایداتون مبارک باشه، ایدی مرد ها. یکی ده اصل بگیم ایدی اصلی هشتمی ایدی اصلی هشتمی مرد های. برای که مودا توغری میگیرن، بگیم همه جوانای تاجیکستان دا توغری میگیره هشتمی مرد. برای چی؟ برای که همون بیچاره زنای ما ایدست شونی چی نمیه که بخیزن انقلاب کنن و وظیفه مردکی را اجرا کنن. و همون ما مردکو هم ما مردکو بگیم همون مثل زنکو ایدست مونی چی نمیه که خیزیم وطن را تغییر بتیم، سوز کنیم، او گرم باشه، زندگی باشه، بگیم شرایط باشه. پاتا تیستی چی گفته است؟ خب بیا بچه همینجا جای خودت نیست، میتونی برای استراحت کنی. دیگر ما اتیستم، یا تیستم، دو تیستم، سه تیستم، چهار تیستم، پنج تیستم. پرابلم شخصی ماست. ما ترا نه بیشت بردانیم قطیم، نه قطیم دوزخ بردانیم. وای جانی خدم هر جای برم خدم میرم. خاتمه یگان تد نیم. بیشت هم برم نمیخوام پیشم باشین، دوزخ هم برم نمیخوام پیشم باشین. خلاص ما یگان تا نمیخوام که دام نزدیکیم باشین. همین میگن کو همین دوستی هم دیگرش هم در همین یه دنیا باشه، در دو دنیاش زیادی بد میشه. همین هموطنی مون هم در همین دنیا باشه، دوستی مون هم در همین دنیا باشه، همین چیزی که داریم در همین دنیا باشه. در همون دنیا که خداوند مرا قطعش ما رو پارو نکنه. دوستی عزیزم خونه تون آباد باشه، سرتون بلند زنده باشه. عید مبارک ایداتون.